Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mori whaongai no le talo voucher. Dial www.pacific40.com ilo penga te whailang. Ona whiriwhiri no le au nanga te whaongai na e pei o whaatonga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhana utuai le ta vale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fwoi ona okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga te manao le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo I aile nei whareoloa, mautinoa, ua sa o le leile whareoloa ma le nu. Filifili leo whai o le talo whakauta I te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out, le whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa, I meli po se numero le telefoni, e maise o le tua tusi. Mo lo ainga I Samoa, ma le tua, whaatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na ilo whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo whavauta. So for manuia malangi ma, o lo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao, o a ua lawyer Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wā whaina mai ta avale, whalewhenga luenga, ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga, ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia el o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Fatu sau pese, ni pese gamalie, fia gana.
Talo for lover, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaawai le tasi le awhi iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai nei Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga waa i le whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua.
Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le lua sulwhai tū la I le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua E tu samwhina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama lea I le mātou tū lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu whavalu tolu o le mātou telefoni whiaviai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi ma sina mua mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le moe ai tautua ina o le alofa ma le whaamama avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whāturo atu Samoa I tu sai marau whaafonga mai. Whāturo I o po ia, mō sā mafai ngā. O po ia lava I tu mau e o whaarau. I po ia whaaru maro, po ia whaaru kare sia. Ia meso po ia whaaru. Ai o le a whangatongu le malama whaamoi I nei aso. O au, o a whimata por sa lue whaapō le mani. O venea o konsula o maro sa o nisi nei sa o wa onga I komisio sa mo ma fa I mino la fi se la fa ma o ma tu ngal nei ma ta tu fa la to o skopa I o e fa ma popo fa mo fa pele mo le ati na I no ta tu a onga komisio sa o fa mo pin fa talo o mai le pule a onga ina ia toi whaare leia, ia potu o wale o tau ino si tātou. Alo ma whanau si tātou tu, ina tā upo le science, technology, ma le engineer, ma le maths. I tā upo ia o iei tātou po o keti, o le STEM project o le hua hawhe luonu. O iei whaamoe la whaia le tātou le stara, ia maua e sele, mo le whaamoe whaalei o le potu ao. E tāwo tele mo le ao tau nina o tātou wala ma whanau. I tūlanga tau engineer, whaafomai, a meso le maths, o technology, o ma tā upu I o lo iei ron te inga o tātou maro e atia. Ina ia maua I lea na maa wala ma whanau. A wala ni mana I o Samoa, meso tātou tunu. E te talo tua ima lea nganga whaalaro, o e umana o onga I skolisio Samoa o wō paanga uma ia tātou lafo aso o tātou ngā lua whatas ia e mawhai e ona whatau nuina le whaamomoe o tere hoi lima e māma ai ia rena te talo atua I mele nganga whaalaro ia tātou la lava se lengi te maua ia o le a ngā lea o le whatau nuina o le leipo o keti tāua, o le upu masan, a o lava ni ingalo a fia si o na rau. Ai maisi lea onga sa tātou a onga ai, ia o le nei o tātou sa ai lunga o maamani, ona o le taimi, o le poto malea tamai, I na o tau ina ai tātou I komisio sa moa. I whasi sinanga lea ma le awa ma le whaalai, ia ma mi e te hui ei, fōwhanga uma.
Te fia fatalo fa mo folo fantu pa ima walunga o Samoa le nei fo I vaenga o le fiafi. Ina ua sa vari atu le vale wanti le varu minuti te ele tu la fa. Aso ngafua le nei aso lua sumar fa. O le masina lona valu le nei masina o le masina o kuso. Ya, lo afe lua se furu ma leono te lo o le aso ngafua le nei ia matou le nei fo itu langi matou te au mauma no pia ia I tautua ainga no mai kalesia ia te lo ole aso sai ni si fo yo atu no pe America mo na state ma territory ia te le mai lo ia ni si tu Asia ma Middle East ia te lo le atu Pacifica ma si la fo yo atu no lo mato aso fatasi ia po le lava le aso le tauto mai ia lau mai mo ngana ni vai nga le fiafi ua te fa ya mato New Zealand I le tautua whaawau alau Blue TV ma le porokalame o le Tautai A'e. Ia, I nei le o ngā tutonu ngā le mū o Aukilani Saute, South Auckland, I sia mātou taulanga o Manukau City. E iei le tātou ofisa, te whaasakasanga tulawa le whiwhio I meo taavale I lalo I ole o tangata e o tutonu o le mōlu mau mai whafo. E te longo fia e o atu e fai fatau e o miana I tutongu. I koe sawa ni mai fafo. Ia ai rongo whiwhai na le atuapi o e ka urwhak ni whe auto o mai fafo. Ia o angai o le nei fo iaso. I le alofa maleanga le lei o le tātou tapa au siri le langi. Ia le umawhai e o na tātou to e lau lua whesira sila whai. Tātou wheiloa I po e o manu. Ia po o vai lupe maua. Ai le o vai lupe sa a. Langi e mamama le soifua manuia. Ia ele soifua lau le leifoi. O Samoa le atunu e pele le loto, e pele le anganga, e pele le fatu. Ia o amai oe le faʻasoa wao ma le atu folasa I le nei foi aso. O le aso na whai e ieo va tātou te ori ma fia fia. Ia e ui wa tausifo le lai lo na tau fiafi. Ia matou. Ai e ia ile tari tonunga mau tutu o lo o ua faa e ma le manuia e le atua o whaiva le nei aso. O fia lava sa e ngā patia mauru whaolo tātou tunu. Ia awa le sa ili ngā manuia o le sa ili ngā lumanai. E ia le manatu mā walunga ma le taritonunga. Sa a pelepelea e le atua le soifua. A puti o na ao mā whanawhana. Loulu fale ma loulu fafo. Ia wa e ai matau ai manu. Mea ma sa e mo ma la vasi eiro tātou tunu. Ia ile nei fo iaso. Mātango fie I lona wha maoni. Ia, o le tau au na masani a siata. O le tama le motu tele I sala whai. Ia, o fia e se e mai lungo pe au mangaru o le ea, le taimi masani o aso masani. E le tātou prokalame, Tautai A'e, ma le manuia whaiva o le tātou watunuu. Ia, ona o le alofa ma le anga le lei, o le atua soifua o amai oe. O le fisiri lava lea ia so uma. O amai oe ma le ainga, o amai oe ma si auto o lua, ma si arua whanau. Ia pēna o e fo iwa e nofo to tasi, ma si au whanau. Ia pēle I whaia fo I sou ainga, o lo tau fika, ma whai au whengi. Ai, o amai o le fisiri a ia, o amai le soifua. Ma le ola malolo ina o si o tātou watunuu. Wha malo atu. Malo le pale, Ia malo le whaatoa e pe o le tala I le laulua vasiri ena. Ia o le atua ua mafuai mea uma e le o so tātou malosi ina nei mita le tangata. O le vaenga lea o te whaamanatu mo whaamanatu pea. Awa ne I o tātou mita whaapeifo o tātou ma le malosi wa ia I tātou ua mafuai o na manuia lea mea ma lea mea tātou te whaia lea ai. O mea uma wa manuia, o mea uma wa whaae ma le manuia, na mafua uma nei mea, ona o le alofa ma le anga le lei, o le atua. Ai le yangi mea o ia ki I kako. O mea uma wa ia whaia I lo soifua ma le ola. Vivi ia I le loto ma wha manuina lo na suafa, wai le lei o ia wha vaulo na alofa. Ia, wha malo le na ma le wha ta alofa le na. Ia a feane au na tofia le tua ma feo yo le tala le lei ta lo fai ma lo le soifua maua. Ma le langi mama soifua lau le lei. O le whaiunga o le weekend le nei. Ia sa Ia sita mai ia umalanga sa o
malanga tope atu ai. O le ala foi le na le ai whaafuase i statou por kalame le so Falai. Ia na tu lava le whaatuatuanga i tama ia no foi whale whaamuri. O iwo o uloa ai Samoa, e le to e iei se whaamuli e mawhaina tu ua i a godfather ma anae ma io e le to iei se whaatuatuanga e tu u iei se whaamuli. E o uloa nei. E sa o ai tala vo i a ro makuam ko inga, sa o kala maku i whangau. E mai rolo kua. Ai. Ia, na iei si vaenga no o walu whafuasei. Ia o le si vaenga taua na usini le weekend na nei. Ioi. Latu ai le aso Falai le. Ia. Asto nai, ia mananafi. Lea na o tau nuu mai nei. Land mai lau waa nei le tau le lua. O usau sao a mai ore malai waa lele, usau sao ai i. Fata pena le tatou porukalame. Fata unuina. Ia sa yeila le mafuanga na o malangatu. E asia ia se tasi o tama whawhiangainga o le sunga le. Whawhiangainga malolo pensiona. Ia Reverend Paulo Itione Eli. Whaavai Eli, le swafa o le toina pensiona malolo, le kalesia, le PAC na i Campbelltown. Ia, ke roina yata ia le la tautu atu lunga ele producer, tu fonai tātana, sa auskali la sa usingi la le weekend nei, ia wha malulu atu. Ia ina inisi o nai wo ma ainga o afo i o tau ainga. Ia sa le mafai ona matou nei e isia ka ngai ko me konversa e se si function le Perry ai na tana watu wale lotu matu sa vale me fa foia na po e nei matou wataia sungara to ina pensionale to te sila mai o ia foi o se tusitala ma fo angara na le no malanga tu nei le weekend ona ina ia o mori mawina ma fa tapena ina tau mawhainga a le sunga le to ina malolo se taimi o na whaailoa whaalawa i tele lea. I lunga o le tātou porgalame. Ia le tusi, po o ni tusi ua mahea o na tusia ma tāpena ina atoa. E le sunga le to ina malolo. Manu malo. Ia po Reverend Paulo Itione Eli, whaava Eli. Ia mai le ekalesia I think PAC ina i Campbelltown. Al mawhangara na le no walu nei le weekend. Ma wale ava noa mātou te mafutai. Ia ma go through o se whamanuianga fo i moa au le ava noa o mwhai ona o watu ai ma whaafsanga i ma le sunga le whaafyanga inga po le ta māmalolo pensiona. Ia ma go through i vaenga ma lava pio le tapenanga o landa o tusi e toru la tusi. Tei loa ana o le aso Tautai A'e. O le au tou si la silai. Ia i tusi nei e tolu na tapena ina le sunga i le to ina pensiona. Ia Reverend Tione e tau si la mai le suki pai pai. Ia songa fo i whawhia ngainga whaiwhi au o lo ua tausia nei le kalesia. Ia mana inisi o le fonga le kalesia. Mana inisi la vaina ua ta ape umaua. Le matou lutu le son nafi. Ia le nei le matou a tale na poelu mo le wharisa. So le mena ngā sau iai ngei singi Australia le weekend. Maua ila male avanoa. O te whaase price ai la u awa yatu i le whanotanga le ainga fast. Man tua le sau whaasara la winga kunga. Le whanotanga le ainga fast a Sydney. Ia ile ngei lava yaso marva yaso yo na tua. Ia la no iai ana nafi. Te ila le ainga fast ma le sifionga le te fono so i te fono ma le ia la e halu ia le fono tanga ma vaenga fo isa tala noina ia ai kofu ko kongo le lato Holland nafi o se fianga le loto ma le anga ia o ko vai le amakanga o fongo kanga kama se e u lima fatasi ia ona te talo le songa i whawhianga inga ia le so atu matou songa i whawhianga inga to wha i latu
Ia ma le fionga le te fono ia suluape sui te fono ia sola e me se fo le lau malu. Te mine lai fai le matu te tano ana nafi. Ia ma fa manui ai se tasi o vaenga o tapena ina ia awa fo ini sa ininga seleni le lei fundraising so lo tau tapena ia ile committee ale fa Sydney fionga te fono. Ia ona iwa inga la ia le ana ia ile asona nafi. Ia ma pu e lo mar matou wata. Ia to tele nei tamama nei tina matua. E te lo fo nisi sa fa no ia tu ma to tele o maftanga ile ia fio atu ona onisi o to noa. Ia ai fa aftai le lo fa malanga le o le tu sa ma wala vanoa. Ia matou te militino ma ka le lava fo iso le anga fiki siso. Kisi mai sa o pese fo ile kisi mai o tisi atu kisi mai sa pese era o kau was la yo ala fau do ke fai ko ai to e fusi o le smeta o le songi pa ia ngoi e le o yesi tu langa fo ile le ai fa tele ia ile amno na felo yo ngala sa ia ile weekend o vai mai o so e so o ko kele o fe ele ile a wole so fe por kalame ma ai na tu la fa mudi. Ia ile ko inga makua io ile whakama o le porokalame. Ia e beita sa oa na o wesea ka whaoro fo i mar whakama la tu. Ua talu ana fia le fionga le ipule e alo ta whao nei me o ta ngā polo. Ua foilele ua fia ia ni mele o le whamisi o porokalame e alo ka polo. Ia e lea whaina lea. Ya le la auto te liu manuia mai. Ya fa aftai fo le fa maruru na inisio ainga. Onga ua post lunga le to tele ole ainga fast ya na imato wata. Ya vai le ka fai meli mai nga yo ainga. Ya manga inisio uso to fa fine fo yo tau songa ya e se fo yo na iwo ma au me mai close friends fo ye. Wa ka foi meli me ro ngai. Le vai le totsi sira mai la yo le ko sa fa ya ku ngi usile te to fa pe mai ya no or watu foi on or fuanga le lei or fa ta pena ina ya ole tusi po tusi e toru mai ana ta pena sunga to ina 10 years ago na mai ana tusi ai pe no fa se time o tala noa ma tau tia foi le fa to fala inga parables lai to tonu foi o le tusi ya le nala o le si vaenga le na o le weekend ya ai le fainga o le weekend na ia yo e le inka ko por kala me le sto na imle sa ma so sto na imle sa ya ai nga ko sa langi ala me man na ia o le fai ungor va yaso e na ua matua fa mo ai o peleki le au Afrika Matua fa mo ale le ai o yesa o le solo sko ingo su me o morio o voi le se malo pake se malo calo se malo pake ya man ia le tau lungaina o le weekend for ya congratulations ele tatou walo Samoa ari savea malana kapiteni ia man tol kapiteni foule al tatou o peleki do awai mo ia masangi kapkengi ka ronga kai kasi wele mo ia ai le ifa pena to fia o ior kapiteni mo le nei fo itaimi ia ai ina o pale mai Davrini filia lo ma kofi ro lang kapkengi or ko miki Samoa le alo Samoa congratulations la manu malo ia po halangi si o kai o kama fanga o le ama le angi si koe ka longa ia lau fola Afrika o le a si Africana e fou o kou ngā mea ku sa penga sa so o kou si ampingi o le World Cup e fou o kou le mele o le kau lido le o le lakapi ia o le lakapi ia o ngi usila e o ngainga le e mo yo ka longa ngā fua mai engelangi ma ai tau te tala no lo le lakapi número tasi ar peleki so ole aula len ko ka ale o se au fakai ka yeah congratulations for the tattoo warriors awesome warriors feel so many warriors o ka ro ngo sa me ngai New South Wales bu ko se mala
malau accent fa Warriors ma nei tele lead fo ile Warriors ile te mire nei ia a o lo o tatou lunga fo i mauti noa tatou suenga finals ia tatou lango nei tatou auia ia ai to toru testi to ale All Blacks ma walanga fala kalonga so to toru talonga ie to ali very so to toru talonga to apengo faku si ele ko popole ngi singi fai ungo ngi kalonga ia la so mai ane me sidia wa parpala la lo paku or spring pause i fai ngar kiwi silver fern ia ma lord tapua tato Warriors kele lo fialo maka kalonga le se au kele lope ele mo asa ka ticket ke quero que maka fai se home game le Warriors ko yo ka fia lua ka maka ai la se si voile leo e sanga free tickets giveaway wa ele manga o ai peke manga mo mi se ke ro ko rua ya o ke avangoa ka a vera tickets le so las ko ngai pe afa pe ke o home games wa lenga away ele Warriors longo inga ke o home game le Warriors ngai les ko ya afa pe la yesi se manga ki ro fu le fa fom wo ila wa lu o e pura oi ali kama ikai ki nga kama le yo mai maro ko ru ka ko wo ele fa ke o fa pe a mela ku ro ko ru fa ai sa ka ki o re ai or gaming ele au ngale o fa pe nga ai ku ya le yo mai maro to lua ma ai mal fa na o mai mal fa na to va testa to mata ai man ia tato lango tato au ale Warriors a Warriors so waka ngo move in New South Wales. I think I need to waka ngo move loi oi in New South Wales ona i motunga afala na o le weekend na ma mea na tutupu ai o mea maanga ngaia o mea faale maanga ngaia ia ula ia so far what city how was your weekend Waula makua i se kueli ala weekend. Ma na ian mato maftanga ma sunga fafia ngainga a me se folu so ya camp ya ma fa tua ya me se folu tua fine ya vao ya ma to fa tasi fo le weekend ya ngata fo ile mo wala va no a felo ya tua fo ya i se uso ya le afionga ya fonuti fa sa valu tu po ma fa tua mona ya me se fo io fa nau fo io na io nieces my nephews li a meuli me se fo ia la fine ya sineva ya mali to lu ya suni mal to tele me se fo io to sala la titi mal siona to lu ya dama u le ya cho ya ma wale afeka la ya ti power ui ya totally Sau ainga si wa save to atanga loa ale fa ka sauti si ele au fale lima ia ai so ye ko ke fa se ufika yo ko au fale lima au si forma mau ia sau fa ko musika ticket ba we ticket ai tatu lango tatu Warriors up the wires tatu fa pe fo ila ile mo se ticket ai mau ala singa jersey la mo singa jersey ole Warriors oh my good boy makua manga esa ote pro e home game le Warriors this weekend ya kango ngai fala peri su e fonga le yero se ticket fo kango su e fonga po ile la ka alo ma ile la ta alo ma le Warriors le weekend ne se fa pa lengi masiaki me markaimi waka kaungo walu ke makamaka o tele i matamata se talonga le Warriors o le bumoni na talonga fo ia le liki le ka kio e lango to Samoa ia o kalonga fo ia le ale yungi ai tatele yalu ai tapua ile le Warriors e mo video ke ka mai ke lenga pe ai fo inga ya u kongeki ia le ai ke le fo ia inga o fu ele ngira ko tikini so video ko eso e ko foi ma se o video ko fere foi ko ari ke nga sao ko un kamayele ko nge foi ticket ya se yo fa o fio ko foi ma u ele sko nga nge ma na ya pi nice e matamata si ko Newcastle oh ma na ya ya de wo fa ya e mo mi se fa
fa manga yanga ra makamakanga a ngai ele utike de fia so se mea ka ke ngofu au ke poli au ke de ele manga ia foi lunga I meu mo foi o lalingo corporate box ele au nga la ngai eli miki e kanga kai ke e ke tap ma e manga ia mau ara ku inga sa war karangoa ga do cheitu ala no kwa ele affording se ticket manga ia la ia le misio taua ia Newcastle se kila manga ia le la mo watu au nese oi e mau ala la ticket la ka mo au nese paua e kasia la wa ai ku uruanga kanga kai e ongo mo wela ticket fasavalu le ai nei langa le mafira imra ka mai oi I New South Wales o singi le ala o le ale Go Media Stadium Auckland ole nga ole malale ia le afoi le I mouse mara okay ole mouse mat por malale lunga I fe foi ringon me North Shore le o Godfather ia ma anai ele au ngai meia ele au ngai meia ele tsuke I mai mo for kai mia o pela o ka polo o pela o ka polo ele au ngai meia o le lau ke va ia ku ngara o kam o sa nga mal smart da Perry sorry ya va ia I pangar po tu sa uma address ya o winga la alo ke va ko Penrose o ngori ko home game ya va ile maka le mai mo me fionga lipule le fale te lo atonu na paula le o se taimi la atau ngausia ile lo tol pule e fa ka ngai mako ticket Wai e paua leo le porkalame o le ka ko porkalame e fai ka ko porkalame sports tala noa. Ai e o angi free ticket e o ara o ia nga ola ko e anu atu na tonu ia aru fe so no fe ko mato o ia ma enti ai le ia mangi ticket e o mai au mai mo ke o ka le ngara mi o ka mai io mela le o fatu ia ole su me ora inkia ya ole hardware ka au kere su vo ni tickets a Godfather ma nae ma pa me a mo sa ticket ma ka mo Perry ke fiaru ko ma ya au ke pode so ke kiro ko ngai so ko ke kiro kasia ole wo mo America ticket ya au nese o me ka ticket ai ku sala mo ki ngo America si mo wa Perry au ke kau ma ruma ke foi dele au ke kau tu siwa ke ai ma wara ticket chan au ke pode le au kan fe so se au kasi so va yaku fa anunu yoane le ai oki le se kupe ta mauri le atawa more fe e kasi ala va yakunga anga laka mai la iwalani se ko finga iwalani ma vaya anga laka mai mau kingo la ngolai Hawaii le misio maybe kasi la vai se kau so te pora si osi kiringa o ka kia lai nga le manga ya la me ka ko ngia e ngai dunga usa le la ka un faye so ka ticket ngai mo miengi ticket se rua fa mo allo fa mai vai vai le panga le producer o su enga masanga ticket vai per camaro ko i focasia ala ko fan bi Okay, ofo la. Pei ala le wo vai aku. Muri anga tele, ele ai e oki foi muri anga e te wati. Ke vai aku e oki le merenga o kanga kai re ngi kupe o ke vai aku ko. Maiko utualunga. Oi. Randy Fafia, Kadi. Randy, ya, le ai la waraki ka ua. Anu me ai mo fire ka malo o Perry co fund me.
La olai. Ai ke rola ese manga ya ka ko wo uma. O Perry, o Au, o Hana. Nei o ke o fia ya ka fara mala me nga fai leo se pokalami. Kenny Muripola oki fe e re o mo mia. Eli fa oi so uso ya fa ofo. Se furu ticket mo. Ai. Aru fa le fa roma kai ai ngu. Ya, tatou marolonga. Ena le nga o ma Perry su ma ticket. Ada sia vai nga su me ora ingia. Sa Perry. Ya, tatou marolonga a foi mai. A fero ai godfather. Ai mai. E tatou malo fa lorongia. E lungo tatou programme fa fero ai fa la fionga le loli. Fe pole ai. E lungo nei por kalame. Ya si tatou faʻasoa. Ya man tu fa la fionga le loli e por SMI. Ya, o se sui tuai fo i o tono le parlemene o tatou tu. Ya si faisin ka ko faʻasoa a matal tatou por kalame. Ya, a misir fa ta pena ino fa nga palo tamo tatou ni se nei. Tatou malonga. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mori fa ngai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga to failang. Ona filifili no le o nanga te fa ngai na e pe yo fa tonga prepaid billion vai billion moli em fa no tuile ta vale nga ta fo le. Tu langa tau tau mafa ia po se keke fa pu ponga ma so fa nau em fa fo yo na okai tau ur fo se no fale moto malao i samo. A mai ona filifili o nanga te mana ona o milia. Ona filifili le o le fa lo ma le nu o lo ia ile nei fa lo. Mautinoa ua sa o le leile fa o loa manu. Filifili leo fai o le talo fa vauta te fia fata wina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out le fa mautu wai lau fata. Ma le tua, fa atu mo fa mo ngai pe o lo sua fa antoa i meli po se numero le telefoni e mai se o le tua tusi. Mo lo ainga i Samoa, ma le tua, fa atu mo le sua fa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na i lau fatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, mo le debit card, mo so se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau fatau.
O le taimi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loi loi lo ai ngai Samoa, e alai se te autustusia i le telefoni po o le imeri, e wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Funeral, ma le talo for voucher. So fo manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o a ua lo ia Samoa i nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia e le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Fatu sau pese, ni pese gamalie, fia gana, ese le mata gofie. Agi mai fisaga, takapa mai oata, le pua Samoa. Lea ua joe le lua se furu minuti o le tara le tula e lima le tautua whaauau al Blue TV ma le proklama Tautai A'e ni vanga na fiafi. Ia, pe ona ufai atu a fo i mai le mano longa o na whaafeilo ai lea o le sunga le lea taua Godfather. Ia, si le fia lunga le tātou proklame o leo lo mato lua. Ia, ma le fionga i lalo li. Fionga pule ai. Semi pule ai. Ia, o le toi uruteia. Ia o le whaalolonga fo'i ma o le lauao sina le o le tātou community, po le mātou community nei lava i New Zealand, me se asi o mātou pitonu i au kilani. Ia o le tamali i fo'i e matua i eile tu ua wā le whaato whala inga. Ia sa ili whautanga fo'i ai whalu polu. Ia ilona fo'i sosia ma le tō wha te tala. E le ngata o le anganuu, o mata upu porkiki, o mata upu lautele, ia o mata upu foi faa le tala le lei. Ia ma mata upu foi o le olanga, o leva i le olanga, ia whaisaro fatu, ia i le rua vase lua, ia mese lau sunga ia Godfather. Ia mese lau fionga le roli, ia talo fatu lau fionga pulai, ne vanga foi o le fiafi. Ia, lau whakarenga vai malai, lau rako ea mana rako i lela. Vang kau mai ngā kai mana lefu le fua mai, ko e kau mai whangua no, ko whae na vai malai. Ia wange ka whakawhungo na sunga le a kaua. Ka wafu ngai a fiafi man ka ko mawhukanga, ka lofa lava. Malo le soi fua maua ma le lange mawha ta lofa i le swafa manu malo Yesu Keriso. Ia, le ia taua, malo le soi fua manu o fele na e sawa nei. Kalama ia papefo ia fionga na lori ngai. Si sita me ma Samoa i ongai kura i koe fio lalangi ia
pakaro faku le ngā whaakai mo le ngā whiwhia. Malo whaawetai. Ai o tele ia whea tu e whasiringia o nā mai le rua weekend. O lau te tau whisiri atu le ia taua au tele rofo o si le whiare whionga le alo li i po o putai mo se tala ia nā watu peilunga. O lea nā maua lava i pega ta whailangi ia le toina o ta mafo ia o le polofesa. Ia pouniu a siata whale au. Le fa pena tau sa ili mai i ko inga i runga o penga ka whailangi i ia. Awa vai a kuru wa sau runga i le. O le ala o te lo ilo langa le tau sau mai Australia. Ai kaua ke le so sila fia li o nare mo tupu le atu. Whaskere o lo ilo i. Wa o kau i whamai le ilo mara skonga. Ai kau mai la o taranga ngai lo i ka miki nga. Ia ai ka ua mai nisi fa penga muli i kau sale le poanga. Ia wānungi ia so whera i o tara, o fisisi so le whaloloa. Ia whaasisi aku, whani mai laka, ia o la kāre kas. O pipi i rea karko inga i whaloloa ma me o shopping center. Pipi i so loa, me se whale fo inga fruit shop. Wa wha me masa inga fruit shop, me whare ke pua ala. O aura nei, se ua tau tūlou wā le ilanga e pele ia te aula uto ina ele ngā whake rosi i la fia wa tau se ro moa. Ina ua vatu le tale ali i periseka koe whanaka i runga langa o leilo. O lea lau ke leilo ngei, tio neu. O ke leilo po o mawar ko inga. Ae na pau le vahenga lea no wawa i atunga o ta last place nga sinai. O tau sala night club. Ia penga loka inga, penga moe i loka i ko. O lea la, a whaalongolongo mai, ma whaafoga mai, manatu le lei mau kou ia lea kele nga whewheo i marko inga. Sa ia mai se li poki po le mea o saunga le mur ko inga po ferme o iai. Ia e ko inga fo e ianga ka mai. Ia wala si fia fa fio ngare lo li ma po fesa ia ile ko inga ianga i vanga. Ole ka ko manga ko fo i de sio ngor ka ko arorofo i ko ingo asia ka podi. Asia ka morelele. No ingo le me le se le lorga me. Masangia. E lora me po ni wanga wala ma me anga iai. Ya me sirin kaua. Lai mo mo kala nga so ifua. Ya ai fa fonga mai dia asia ka. Ya fai leila u fiarua i langua. Wa ma ku foi. Va ke fa fonga ra tru. Au te whaanua ina sa noanga la whiora rori. O hau lea langa o le kau ke ki engei langa o le ko i se fisoka inga i alo fu. Alo ke le mauka o asiaka i mangit. O kau alfu le tau longo le fretua i asia ma le whanau. O te iloa o vatua sona tu aru mua ilito ina ile sui. E fau. O ke kau i ikea, o iei se mea o ngā o le whale o mo o mia e whare kua. Wa le ngā mai nunga whasisiranga koe wawisu e le le laku whale. Awa o le masangi a ia o masangi. E kere fo inga ma kami mara ko inga e ho o ila lo toko roa ma fio inga. E ka i vai aso a ko e le rongo le whale. O le pisi fua o le banki ke pasi makulei. Lu ngai vai aso weekend o ke pasi makulei. E sa ora le fionga le lori. Ya kamore ele. E mokingo o la makua ka o le leise fa maruma nga. Mama fai ka ko la. La ko makamaka e arsu e ngonga ya. Ara wari ele ara wari o su aro peki ora wari e kene nga ia o so aro le silipa ara wari ia le como se fia ia e unha kokura wari iru morfar pa e fa masingo e sia la wari e po fenga verko ia ai me silima tawa ia langa wale o tusar malosi fo ni taimi wale o tusar malosi o ke kua ia kinga ia kinga asia
Le lo ia. Ia. O ia ngai kango vai ko i. Ole ngu me ole fale ole last known location na ke aka i ole tausala me ku alanga la ke lo la ka ka ku ia fo i ma o ia le su e inga. O le sunga ya se yuli le oninga tausala. Ia kasi ngā rea. Sani, e su e ngai le ringa. E mau ki ngoa lai wha moi anga poku ngai, wa iei poku o le ringa ngai. Ai no pongo foi wha mau se kara. Ke no pongo wha mau se kara fo se. Ora ko inga wa le wanga ola ra ko inga le olanga. E a ver professor mea. E nga ora fionga le loli e fura e nga ke sira fia le ya ai u lea ya ole wa mau mai la tala le lau ko se ki ko inga si fa o su e fu la he fa fika ka maloi yo ya asiaka ya manguara nga wala vea ko inga ka ko por kalama ya por kalama ko inga le kungu a fa fonga mai ka ko kungu so se mea lava ko ke kaua ya po giu por ko fa ya asiaka yo ko wa lo fa asiaka o poro inga whaingo whia ngā mō kako uma. Po ke mō kau iai, po ai mō kau iai, po o mawhori su enga koe kau muri iai. Iai se meo i rima. Lo suka la. Lo suka la, se rau ka la e pure oe. O asiaka. O iai risi koe ngā ranorangi ne sa ngoi neri whaola. A o ko whaia se mea asiaka. O aur ngā. Ronga winga a whawai o koe asiaka e kaimini ei. O se mea piko ke renga e sila mai aleli, ia whawhia siaka. Ke rola. O le leilo muala le laki le la iengi. O le leia purai mure. E ngā ngoma ia kure atu. Use mu ia ngi leilo nga maua. Ai maua foi ma merkanga. Iyo e. Ia wala nga lela a o ua whakala ula kure. Ia ko fa tatala le fionga le roli. Ia moni lava. E mo tupulanga fo ile walanga o fisusu ia kupulanga la o fionga le loli fa pele atu au tato ia ila ile va ngale o ia au fa fo me fo tupulanga fo ile o mala o to le ile soifuanga le to ina tu lo ia au fo ine yo to mo wa ile tulanga fo ile pe fo ile le pa mo so i tulanga o to tala ma upuso na talafo ile tamali ile ngai ia o te lore puna manu folo tau loa ele maramalama ele soifuanga tau tua male. Ia au te lore to tele le fo ua tau whaafonga mai tamari i o lau au sina o le tunu umale to tele. Le aise se le maramalama ia se ata poniu malana tau tua. Ia e mese fo o le whautanga male tō wha. Ia, hai whaafitai o le na ua. Ia ngua fia sau fo se aka ora uko inga TV. Aina ngā ukau su ea. Po loa era ko inga le ko office phone ngi aba ke mi fo ya ma ke fe loa ai or ke mi fo ngai sa fa ye for ka maro mai ko ki ka ko ko e mari lo ya ai o nai motunga afa ya ona o anga fo i mali e me se fo yo so i fo yo le ole to fa va i malai ya ai tato wa fe mai e va ngol tato fa so ne va ngol fiafi e le to na mare laina o le lo mar tato fa nga balota lau fionga le roli if pulai ia fa pe fo sunga le taua o le e lo mal tato fenga palo ta New Zealand e fi ama tatu sa uia faʻasoa la nga o le fila tatu ta pena e faina nga ruenga le o le sofi o fina nga lo le atunu ai se i momoli la au fonga ama momoli la lo i Wellington le lo mua se tasi po onisi ia e tau mori alo tatou mauma lo tatou sa ili ngā mālo i nei fo ia tunu o lo ono pia ia i o New Zealand. A tatou tara noa i pāki ma ngehi usila o kako karango i le Leipa mane National. Leipa National, ia. Ai pai tai o le nei tau sanga wa ma eu ma le suinga te tele ai maisi o le ape foe le o sa waingele New Zealand first. E le ngata o le ua whiriwhiri ai le tasi o tamali po niso tamali au fiai ma le fionga le totori e tu filau. Esta te vanga po te vanga esta. Ia o lo taita ia e se toe uru teia o le porokiki a New Zealand. A o se tamali i ua whaasua whaina. Ia ua tō ai se inganga tō po se matu pala palafo.
Ia asio tātou tunu o Samoa, le whiunga awa wasa mana ia Winston Peters. Ai se ia mai ar whaatou whala, inga lau whiunga i le alo li i whipule ai wa e masani me o whaiva nei o porkiki ma whaakape nganga o mea nei o porkiki. Wa ma e ule tau mo whai mai ma o sirfia e le tunu. O a tonu ani vaenga e ma whaiona e sauno mai wa lewa foina i nei i New Zealand. O lea e te tau ona whailoa i lea tunu o suinga le lei nei ua pengifiki ai ka kou. O ni vaenga na whai mai e le to ino Winston Peters e mesi ona na vaenga whaupu whaile. Tatou amata mai e whaasoa whaamulmole. Maroa siaka, vange foi le whawhangwhonga le aka uama le tunu umana kalako ka pua. Me mo molawa Samoa, se iso so o le whau. Se kau a maka mari aku ia sa mako kala e so aku ngai pokalama ua mawai. Mai kari kongo fo i Samoa. O lea nga iro ko whingalo i kaimingei. Awa o kaimingi o paroka ka ko kongo e nusila. O ai ala ua maukulo n whingalo, o ai fo iri maukulo n whingalo. A on pokalama la tau mara kongo mea umange o la mau kau whai fo e so aku. Inga ia molia kulawa i pā o lawa mau mauka. Wai lei se mwhainga mirusia de marosi o kou ao. E pule lawar kangaka ia ke ia waiangi Samoa malanga whaafonga. Ai paule mea o lea nga ia ina mako vai. Si o mako whaolo ma au. Si ia wakule nga mau lalo. E whaamamana mako i kako kungu le kulanga o porkiki a ngea kungu o nusila. O ngu sila, e ese ma maula lako porkiki mani porkiki e kako kungu. Mau kako kungu e kasia ia le kako kungu e loa aku e se sifo sasae e whapenga o ingei. E ese, e whaasolo ingei me ka o policies. O a policies ya rea paki, ma rea paki. O inga lae a nga i ene vai e paroka, kako ngei. E kele ya policies ke kele paki la popo, le leipa, ma le national. Ai ei kaimi e whaawo ai e ko inga leo wa wasamanga ia. I lea whainga malo, ma lea whainga malo paki ke kele ia. Ora kaimi lai whaawo koe ia Winston Peters. Ora kaimi whainga e whao maria koe policies New Zealand first. I ko kongo whainga malo ngā kaimi, i lea kaimi. Kai pēra mea ka upura i ka kongi. Kongi whaira ne minimum rate. O ai onga initiative lea. E leo sesi ko kongo ngusila. Po se paki o paki ke kere la. O Winston Peters e onga initiative lea. Le langa inga i e koko i runga. Le kako minimum rate. Lea e la vea mai a kako. O wai le la vea ngi pālangi ni minimum rate lea. O lai enjoy rako, le kikileo rako kokogi, because they are skillful people. Kako, ili aingi kako skills. Kako lai la vea kele lai mele, ai vai la ko whako whala inga ko inga wa wasa mana ia. Ngai rona leia mai roma mau e wa wasa mana ia. O ngai kangaka Samoa ma kangaka Pasifika. La ko ke mo mia mele lea. Lea langa amaka mai lava, pea ngā amaka mai lava i kuranga ngā se iwa kārai ngā kaimi. Whāsoro mai umakuru ngā coalition, wa ko gikio i runga sfururima, se whāsoro mai foi, saure si paia inga, wa e se foi i pāki wa ia le ko inga o wawasa maranga pāki, onga koe se si foi la, e o mea kaimi ngei. E o po anua sfuru konu pe a le minimum rate, e kasi araka ngaka le e anga iai, o wawasa manai. E ara ngā mea. E lei mo oe, lei mo au, makako umarawa. A ngā whaia lei ai, le whako whara inga lea arako inga wawasa manai. Whea kau ke maua inga i se rengi whio lolo. E kako ke whiu ngā ruru e leo, marpo, maruru, ai le ma whainga le ringa kako kongi wa foe. E pule are māloa, sa wale minimum rate ngā tsfukara, paunu ngā. E le mwhaia a e pai kai lai le langa, ma le mako vidunga ko inga wawasa, ma sawa i lava. Le lava e o mai ar kaimini ngei.
ilo ko whaare vai malai. O ngai mea a makanga o kakaranga, whaftai. Malo whaftai, ali a taua so whina ngaro whapopo ru mtau pura. E saune le lawa ia le samanga fo e lalori. Ni kere fo mea sa mangui ai ka Samoa, Pasifika, ia mas foi ka ko community singe le kula me Western Peters. Pura ai, o le angi kulanga fo ngange fo policy fo e ka kau ka ko nga ia Western Peters mo ngofo inga fo le ka ko nga ia kuie. A foi o que fia paloka ia Western Peters. O le me arengo ka mo paloka ia Western Peters o se policy e fe kau mo au le si ko ka sanga le mo. Nanga ia le siri a kaua. O ke karango ma malawa, e le i le kai mea mai mea leinga. Ma mea ako akoanga, ke lopo le sidua ka kopo klama le ruma. Ia ua kakara na kuponga nga. Nga mai role o mea ke kelenga. E wha mawai de wha muli o paroka. Mea o loo ruma ngai. Mea ia la ngai ai ma. Ai e le o empty de ako ko inga. Nā ke le ar wha ko whara, inga rai wha kai mai. Mau ko ngare me le ke mga ile ataua. I kai mi ngei, le ka ko karango ngai me o umanga whai. Ai kere ngale i roa ka ko kungu, po inga whaia. Okay. Baka ia fo il mai kaua kulkelo kai mi e pi ao ang sao ngoa, Western Peters a ngai i Māori e hanua ra koa. O la sa mai kau fo le kai miro ko mafuka i langa ba ai ya ka ko Samoa mal provincia mal Pasifika. E ke le te senga ri atu. La voi ai ro Winston Peters e ke le a foi de fa lo ko ka ko i Pasifika. E o ngoi foi molonga makai o i o de vasa mana ia. Le lava si mai so se kai mi ai vara oile ko ka ko fa kasi o ngala a fio mai a vavasa mana ia, e fio mai wa kumu. O inga, o anga ia kui eire vai, e kako whaarwalo, mara kako ngau, kako ngā ruru e whakasi, rongo inga la, lea kako e vai a kui ei ngā ruru kere e whai e Winston. O ngai mea ia kako karango, ngai mea laiki, a o mea lea karango e Winston i a Samoa, e whai kau murionga, wa o iore, o mingisika o vai whafo. O ia la lea ki mara kakalo, o milionga ma milionga le sa aku o ia Samoa. Ai la ke foi sika mai mele ga karango i ngai ro menga. Ya, haftai. Ole si vaenga le tu va vai tu lo fionga le rif pule ai. O tasi o vaenga na mafua mai foi ona o vaenga foi e policies fa ofia le fionga ya va samana ya le ofia foi male va ai foi na foi o fa nau ma I tūlanga o lea fo I leo te vaita o tuai. O le vai fua o whanau fo I laiti. Free doctor's visits for children. Lea au te vavai atuna amata mai le iwa ono I le latou coalitions po le latou sofa atasi ma le national for the time. Ia, o le fina wina o le whatu peina o nga amata po o le funding o early childhood fo I le educations. O le iwa ono fo I le lato whainga malo ma le national le fo I na fina wina mai ai ma pasia mai ai na tūlanga. O le winga wo vatua ai, ona o nisi ne yo vaenga e pengi fiki ai, ma whaamangu ai ngai ka kou Pasifika including Samoa. Ta sia vaenga le leo no vai. Which is ka kele iloa ka ika mua o ni mea na whai mai I lalo le o vaenga fo I e policies. Whainga whaavai. Ia ale New Zealand First fo I la tau le la tau whainga malo tu whatasi ma le national. O le isi vaenga o ke whiwhisili e sofi ngalo. La kako wongi la I kako kangaka ia la tatou tau mawhai e ave I la loi. Tatou wo I tangata tau wā, on kako whai umailo la ia le tangata pālota po le alanga ia ngā rua ngai whai. O le aso fina ngalo lau fionga na ria whapopo fo iswing ngalo le ataua. O ai kongu kangaka kaungkako avea I la lo I Wellingkongi. You know, can we just vote for any other Samoan as long as there's a first name Samoan or a last name Samoan or a part Samoan?
Wa pe o me ale lenga ko ngo ka sa voi kai ka 20 years ko or ko nga me ale ka su e kwa nga ka vai ko ka fa me eso ka nga sa mo or ko or sa mo ya wa halu e maraka e kisi ia umaila ia ka kele lo o le a se fa to fala inga wa le vana ile porkiki oi kongu ka ngaka ka unka ko palo ka maka ko fa ko inga ave ko kongu ngi me o fa inga malo sia manga ia lo fesili mai li ku de wa e le fa pe a me fa ka unga vale I Samoa po ai fo Samoa e amo o Samoa e fa ka kia mo fa ka au ko ma e le ai e se mana fa pe nga a o le uke o le mele karia ku le mele karango mai asiaka ka ko ke ver Samoa o le fa sanga I makanga ka uma I kaimi uma de Samoa le e pia ko kongo community na ke loa de vai fafo na ke loa de vai ko kongu na ke loa ko inga mo ba ko makanga uma community la fo e kongi na ma I me uma lo fai la le me ka ko faia ka ko vai ko loa o le Samoa o nga pa u ye se fa mu nga ko ingo de tunu o nga piki lo nga ave lo le o ka ko fa ko nga ai le ma fainga ka ko aru lava ke ia ka ko va lo ngoku waru le Samoa na ku le Samoa nga ia e palangi o nga winga mo ka fofonga e le I minko mai nga I ko kongo community na ke le lo se vai fafo e se upo foi se ave se faz falar o argaka ka se ka ke le mafai e o se fangu susu na ko fai se ipukia ko inga nga ke le mafai ona na ku nga sabo se fa vonga mai la sabo pe ka ko o e vange ma e ka ko ke le fa ka o vale ai o lo o ia ka ko aro mo fa ga u fa penga e ke le ai nga fio ai pa I do de parmengi palangi do pa o pa wenga u palangi e le kai koi fia ke mai Samoa o me siri ngang finka a o mele pe o siri ya sia ka mai ke siri va ai po ai de ka ya ka ko suira le ka ko kargoi esta que vanga to filau ka ko ke lo ka ko ke de fevi ya I lango ka ko pulango leo ai pika walama de va ai er community ka ko uma I ngā ruanga uma o le whai to whilau. E o le whawhanga o kangaka, mea uma, rā se kaimi mo mi ai, se ngā ruanga I whai, rā se mo mia o le kangaka I le mea, I le kaimi ngi. Ngō ai ki mea I le kaunga ngā rongo mai e whai e sui whaori ori, o le walongo mai. Se mari e to whilau o le ua ama, nea mea kum kua mau ki ngō. E le o ku ua, e le I anu pare mengi e ko whilau, a nge ua kua a o le ka ua nga o le kala foi nga fau kua koe a tofi lau tofi a e kau le parmengi I e manga kua le tunu I e manga kua le kungu a wanga I ngalo le kungu o le mepi kusini nga kawe o ai se kama se kengi o ai se ko inga o ai se lo makua makiva pe mauoa e fa penga le mele anga I ka ko a fai le kukusa o wangi sui pe o kofi lau le ua fau kua inga le kungu o ka ko ai nga Samoa fafkai a taili tofa le a tau so fina ngalo fa popo ile tulanga le o ke roinga lawa uia manu rewa lava ko ia mo kwa o wai ka ko suile wa yai ai bakula fa ka ingala ia I mak le siku wa le fa penga manu rewa you know e sui siku mali o le la wa wa ngi e le sui a New Zealand version mako ku fa ka inga o le sui mako New Zealand version mako ku mangeli ya fa ka inga example fa pe o mangeli e sui o le New Zealand first ai o ke vai ko fo mako sui la e pa pe la ke le pa fa pe ma fa e ka o ke le fi le pa ai o ke le fi for New Zealand first e le ska ka active yes e le ska ka active o lo ingala la ilo ko ba ho le poki pa lo ka le pa po ke pa lo ka New Zealand first ongo Western Peters po ongo se policy o fe me ka o awa ke kilo le foi pule a ke kilo policy pe ke kilo foi pule ke kinga foi pule a fa cool policy man ia that's a very good well ke ro finga follow e tele o le sunga le a tawa ai o fe le vai nga e te
e kilo ia ngai policies ai me se foi la le tangata ai ke uia ai le isau no foi le fionga le loli o kanga kai fai policies wa te loai ele mafainga nga ngofo a policies la to ia o totonu o le ai ole avenga o ngikaku kanga ka le lei makokoa ma le le awai mafainga wa lau lo virtual policies le nga makaingo u kau kifa mai ma ule lango no ngai le leipa wa tu sa ofila utala ia fa fonga mai o tele o yeisa ulongo longo ina fa tu lo wa ai ai sui Samoa o le leipa lai ave ia ulongo lango pa overall mo lusi ia lo utantunga ona wala tu fa kanga inga me fo ie e o feke ngai mo ukar kunga fa kirsiango o iloa policies la ngai ai mangku nga mafu nga pasi o nga ola wa yo ia kanga kayang ka ko ave awa anga ke era ia va nga ia ere ku se policy e ma lo sir kanga ka le nga ola ko o le fa le o ia le fa kingoa ia policies o awa anga la kale kama foi le euthanasia ia ma le tulanga o le me foi le o le mafai wa yaila wa ya kau far kula fongo e ke read le pepenga ya o e pe ele manga o yai ma kulang fa penga le portion o vai nga ia nga waru SMI ai roa mo fa pe au ar ko kele yo le usa mo la nga ye kai minga nga pasi ye me nga fa pe a ke uma nga elangolango uma ye so o le winga foi na tasil na enko fa na silai man ye yo ai aka ko ule ia la ka ko kanga ka foi nga e o akusawa o le kalale ka ko fa ye fa for ka foi nga aru fai ko ya te loe mo fa ma venga e va tu pes fingalo o le per mele sa mo ile ato sa o porsi sia o me la worunga nga o kai mingi ai ia mo fo ka kanga ka la worunga longo venga yo fa kasi ka ko va i porsi si dei ko ia i mar ka ko kanga ka dei vai pela le família ato ava ia ku la ko suile i le no sino first le ko go mangele ia ele active a lo winga la e va ai mo por ale me ka u fai pe anga i le paki ai le anga i ka kale o be umanga le ka u vai nga ia ia o me ka u por si ala ko or kai mi anga or kai mi ngai por si le ka ko ke io ai ai mai se foi la ti va vai a ka ko ku man ko ke le kai mi ki nga vai mai a me e le anga le pa me uma ai fia e ka ko ngu e ave e la ko ka ko ngu me uma e ma fuore e le lava fa ma manga o ka ko ke le porsi singi pe la porsi nga wa ka ko ba siat kama kenge kanga po buku vai nga sa mo ma fa fonga e se me nga e fai o inga ka ko de Pacific ma fa ke siango ka ma fa ke siango ele ai se sur Pacifica me sa Samoa ele mar malama that go against the will of the Lord na mo kwa lo ngonga o ka ko nga me ala ne o fai kang fai na fa la ku ba ro re por nga ka mi dei se ka ko leo ke le me la ga wa ir ka ko nga ku ya nga ir ka ko va ai i me porsis de lei ai fa ko nga ir ka ko vai me ko nga ai ma me le lei kai mi nana ngai ma ngai kele pe ka ko nga i me ro ir ka ko vai fa kai ma no fa tai le faʻasoa ele tulaga o ni tatou sui lelei ae o tatou iai ana matau pulea o loo foʻi lenā loto ma loo fiafiaga lota manaʻo ia ave kakou kama fāgau o tama fanau o lea tau te mio faakasi mea community e le faapea foʻi failaʻutala nei faamarulu foi le faafofoga mai le toʻatele te outou aveseiga faapea pe se me fele fifi asia tai isi vaenga fo ie fa pe mengai vaenga ia pe ora fakasi kuna penga no it is a problem na ngamia but all problem all ko le lor community but when you needed to go to parliament then we go my community so that's my problem o aso fai so o aso ye ka ko mai le nga ka nga ma ko mala malama po ai o ko I need to know who you are. E vakuela we kisia oi.
Ana me foi le ngare ngimo a nga su e au e kupe iau whailonga e kei o ora whasare le apia mai kai mor paro kai wha mai e o le doctor, o le PhD, o le professor. I don't care. Cool. To be honest. Yeah. That's me personally. That's my own opinion. O ke le popole langa o lau doctor ma lau professor o me anga ia kau oe manguiai oe marau ko rua marau whangau e ke le o whangai le o manguiai community. A o lau problem. E kou ke fia manganga, o loa kou ke fia e maua pāloka mau ngai o kou ke oila loi mei kou ke manga o. O ngā whako awa ai alo leo kou king o community. O le foi waka se e mai o ka avea ma fofonga ale a tau o fono fofoutua, a Samoa. Le foi la o ki o kumo o kilo i mo vava ai. O tangata ngei le kau ke fia ngā ia so umar community. Pa believe you me, e whako aka waai a inga ingisi foi kanga kai fau la ka waai. Inga me foi lele, se ronga e malanga mai ia, whaingi kari ngā māro ke kele. O kama foi e le manga ngā o mai e saufa whai e piko i ruma. Acknowledge ai la kou piko i ruma. Ya? Kasi ngā waenga le atau o mana tua le teimi nei le atau o mawhapule ai teo misi. Tasi nā utu ala lono o vea nei le i le fionga le teifono le tatou fono fofoutua o mankua ngei. Mo isi tatou sisi ngā fua, ma isi tatou whainga. E le to e mo o mia, le eva o profesa e le sau ni me whaia community. Ai whaafiofi mai longa ingoa e sau whaia piko i ruma ingu le awa le kungu. O mana avela utu alalo i le fionga le te whono mar komiti. O le kami o le CEO o le kampangi ma le whauru makangaru ke kele fo ia. Kusa foi po CEO o makangaru engan malo. A le o mai mea community e whai. E a mai ai le si ko inga, e ko inga man lo makua o mai le wheelchair ia so ma mea community e whai. Ai a o no inga whakulanga mea ngei le PSA e iai mai e ngofo le piko i luma ingu le ava mea o nga whakokua ngai lo leo ngai ko inga ngam ngai lo makua. Ai a mai CEO o whea. Profesa mai whea. Whaurulunga mai whea. E ila lau kara kusa o pei fōringa me o fiol en taito ka ngaka ngi. E ke kami ma e peko i lo sui fuanga ma su e kupi. Ai pe e fiol en taito ngā poko o Samoa e ala koe maua rongo forward piko i ruma. Malanga avela uku araro. Le kaunko e happen le ko inga Amerika ko community. O kākou o le fuanga e lulu e ke koe sereseli. O ka ngaka fo inga laku i mea community ma me fai. O ka ngaka fo inga avele wha mua. I kūlanga fo i o kūlanga o tatou se e ka la luma ma meo. E leo tangata uma. A laka ngā mai kau o ka vai e ngei a le atau. A mai se fo i le fionga fipura. Kei lo so rua fingalo o rua ka mamakua. A so ngā vai vainga mara o kilo iei. E tūlanga o mea pa pe whaila le mele le avika ko kakaila roi. I Wellington e wakau sea kui kia whau. I ala o fionga le lori. O le vai anga de porkikira kako Samoa foi mai ngei. O whainga wha porkiki ma marka whenga o le au o porkiki. Se e pea o whai o le whainga whanau ngā kai whale. Ke mangkua whoi o au o anu anu ngā aku. E ngofo umawa alo ma wawa ai. Po whea se mea o la mangoa e se pua. Me ka o le pua, o pepe na lau mangu. O longo I, longo A. Leo o karango mangu, o le karango ngiaku. E ngofo ai ai mamawa ko asa kaukai oka. I loa ku loa le pepe mai o na mangu inga. O inganga o ia yaku. Ki ngare mamawa. Ai whaku foi lo kaukai. Whapenga kongu a porkiki. Ka ko ai e le paki manga porsi si le e pepe de lau mangu. Ai le mawhainga ko vai i paki e ringi me e mau ai a Samoa. Ma ka ko whai e ngai o kako ngaka i le lei maka ngō whier kako whainga i le lei kako me maua mai porkiki. Wa porkiki e maua i me uma. E lei asesi me e mo ia o isi mea. Ai piko ke rea le me maua mai kako porkiki pe ao kai me whakuranga ai ngā runga ke kele ma me whapenga. Ora wa whakuskusali asi a kama mari atau. Ora nganga mo ia ngā ora porkiki kako kei loa lava. Ma resi mea kako ki pe whenga ngui. Pea, kako whanga ngau mo, kako whainga ngui.
Ia ka kia penu silan boni o ka making whangau musila. A ka koungi. Ko inga se lo makua. E mea mo ia. E ki nganga papoko ka making whangau a ngafi. O fale ma mea uma le ko kongu usila. O ko inga mo lo makua mala ko ngangu ngawhai ai. E ki ngala mga whai mai e popoko ha ma. A e su e loa e se ta a inga mea ume ngawhai e marosi ko inga ma le lo makua. A o ka mai ngangu wa ni ka mai ngangu na po o ka mang kuare o ka I nganga kuri fo ia wai ma ko maranga ma pa mia sa do fai fe o fe ma ko vai ka o mo o la fanga e lu lo ia ka si de fo mai ma ke ge o mo neses uma ko vai e se tu ma me o mo ko ngor lo kwani o ngangu fai fe au e pang ma o ka nga fai o fanga e le ka ua le ngangu e olo. A ka ua ngangu e mawele mea le tunu. Whafkai. O kango sa o arko e naro ni in paraka o mere a. Ale tu. Manga ya vusinga aranga upu vai vusinga ele ka ua ngangu e olo. A ka ua ngangu e mawele mea. Le taua ya jo. Si kala o lava ngaka. Ai, o lona whaataua. Awa e sa o le leia pe fōringa mai. Lo whionga roli, au e sau no nei. Ua toi whamanatu mai lo mawhauwhau. Ia le au tu loa sui e maoli pati le po whaingi ko kongo o le a. E ile si ka mai ka inga so le makua le ngangu ai ko kongo. E fesili au garfon fe kalai fa maoli mar kenge ma you know sometimes ka kengo fofo mo fa pe c'est pour me ele uska I kenge le fon fe kalai but deep inside me ko ngale ke sa ngoi o le mika ngai lau lava oe langa lai loa layer ka mai ka ilea o le ko hu ngei o le ko hu o la na ko ngwa la e karango ala ia ko inga ko ala nga ka ke mo mia ai e kau kene mo miangi kama foi holongi ngangu ma fia le lei valea fua I mea lai fai ma be ala unga mai ngor sisi inga I rungo la ko kai kai ai loa la wa ye me ka nga finga uro kai mir nga ya vano le be bau ya ole vanga fai u tatu faʻasoa le uma I lo fa nga solo pe ma tu faʻasoa I vai aso te tasi ma le fiunga le loria me se foi o tatu a community watch le a wai me foi le tatu sui tau va mo sui fa dio o le alfa kuanga le lei mo tangata le taimi nei tatu fa si foi tatu fa soa o ame mo miona la to faia ai mai serka ko ngu no fionga le roli orka ko ngu foi esere si ole sami e fa malianga ka foi le ka ko ngu ame ko fa ya asiaka ole ka di ko ngi sei vai de leia po e le skala moi wa fia kala ia vaku e rofo o le skala ka ko ngu vai po e le skala la le nga ka hoka o moi fo e ke le paloka lo ngor fo kuanga va ai le leila fa nga po paloka po le skala o manga ka uma fai ala ko le skala ma fa kongu le me o paloka ia o ka ko sui o manua esta to filau te vanga longo winga o ka manua umalawa e lua nga paroka ka manua a ave umala lua nga marka ko sui o ka fefe pepese a ko agero langi ta ave la lua nga e ke paroka ka ko sui o to filau esta te vanga e ko ave malau party vote I ka ko paki New Zealand first. Whaanoko mai manu leo umalawa. Ma lia na ko fionga. Ia ko alofangia mai foi. Awanga e more laulangi na ko wha. Awa foi nge lango mia te whala po ia upu. Awa foi le whao e ko wha. Whao e kār ko wha. Nongo winga. O lea mako ke wha olo ma au aku. Ma wha mangaku aku. O mea piko I sini nganka ua. Ia le skala umaka kangaka. Ia maka penga o ko waa. Ia o ka ko waa le se waa foi le o le waa le folau pe o upu le kungu. E le lei le waa ngau, le folau. Ai le anga le waa ngau da lor fau. Ia o rongo winga, ka hua kere le ka ko whengaringa le inga. Samoa, ai mai se lama manu leua. O roko kai au ngei. Eo Samoa whakau kai au.
E whai kau kai hao rea kungu, ma rea kungu, whai kau kai hao rea kangaka, ma rea kangaka. Manua, o ro kou kai hao ringei. Samoa, o ra kako kai hao fo ringei. Kako paroka re runga, whaftai seaka, whafkai a kaua. Ia, te loa na ua, a watu le tō wha le fionga le loli. O le tō wha manino, ma le tō wha tutoa. E lave le aava, e lave fo ia, i le manino o wasa moa ma lau wha whonga maua. O vaenga uma o le usa unua kua i le fionga le loli, ma se fos wha upopo sunga le ataua. O manguia mo kākou. E le mongi manguia mo maori, po o sainga ma o kākou Samoa. Le foi mātou te tala atu matulanga o le a whai ngā kākou, ia lava kuia ukala o Samoa, a whai ngā kākou, o kākou uma fo ia ngā lalango whakasi e furi le makele. A wakura ukala ngai, langa yeisi whapea mai, seta langa o main party a ia o le leipa ma le national. Ai koki sile fioko. E kele aku ngofoa ia Winston Peters I lo ngofoa ia ngau whaakua ia la auli le fast. Esa. Fast furufiku ngofoa sa I le HRPP. Ai ngara ko akonu wa la auli olo ia malakingu. Ka kia ia mea kupuru ngai kaimi. Ai le whaangaro ia fi ai sionga vau. Iyo. O nga whako awha upopoko ilo la iyo le fionga le sa whapiku. Lele wingo le whamatalanga. Lenga yei upo le kungu e muri kupuru me lenga fai ngai e le fast. Ai yei mo afeka lenga le kungu masangei ko inga ngai e ngau le sila I lea. I le fa. E makuanga wa le sila le fa. Iyo. O ngau ngā kaufo e fasia hai au. So a fai nga mafai nga kako ole kau ke karangoa kul community Samoa kau ke le o karangoa ngi paralangi. A fai nga mafai nga whaakupu mosi o kako wa kungu. E mafai fo I o ngā kako furia ma alea. Iyo e. Leia reo whape a mea kau ke whaku kua ngā I ngi mea le leia le national, mangi mea le leia le leipa sa whai, wai longa fo I o la kuka iau. Iyo e, ai e mawhainka kuka rikongu, o le tuanga ke whaia, mea sirisiri ma reo fofongia. Nga ke whaia fo I mea fo. Ia, o le mako whaasoa nga, ia, saunga mai. Mangua kau ke ila umari kako pokalama, a leo ke manga kua. Nga rongo whaavau kuku I le raulangi a kora, wal ka ronga lau pereki ma Springboks. Sa ka po ia uma whaiva. O malau ka karo, malau makamakanga, malau ka po inga. Kasi ar mea nga o makua ina kua ina o ka karo. Ia rofo ka pekenga sa vea. O lef ko ai loa le o ka pekengi, se Samoa mo ia. I se ka ronga siring kere. Sa vea la, e kere nga mama lama I ka nga ka Afrika, I le loko maulalo o kamanea. Ko mafofo le kalo fai le alo le kungu. O whakun mako ainga klai. E le nga kaya sa vea le o pe kapekengi. Ala foi ngofo mai tana I o le pulenga au. E o le foi Samoa. Ia o se kama foi le o coaching ei. Ia o le lalo konga. O le kanga kor Pasifika. Sa ule o le interview o le kamo sa vea. O ka se roko mauraro sa vea. O le kui ngā kanga rea nga I le wa aia ka ko e whamakne e. Samoa, I le Samoa. Samoa le rei, whaftai. Ia, a uko e salangi aku a. O Samoa e kokoa vo I le lausa I le malo. E le koa I le kaaro le kingo malo vale, ma mea whape ngā ora malosi. A ora koa I lausa I le ngā malo. E se fo I le lau arunga ora kaka, e sa I le malo le lei. E arofangia. Pela kamale sa ngwa kwai. Ia e ui u ke le Europe nga la kapinga I ko inga ngei lo la soifua. O le uka whamoi ngā vere lea. Kai le makenga kau se vai le kau e le pi. Kai mi foi o le uku whaakumu o le kingi whangu I mo. Ia, o tawarunga ma ko whasoa. Ia male taimi male fionga le ngalo li. E toi whaia pia isi, I think every fortnight e fio maile, fionga le roli, mangisi fo I tatou community. Ia, ala maton maralonga, a foi mai. Ia, whaagor whasoa marasunga le ataua. E nevanga le fiafi. Talo for lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together.
Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaavaina le Tasi Market iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma umia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O stilia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele langa waa il whaafoina o lau unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wal au I eile atua. E ave se eile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi.
E tā ua i mātua tātou tūmanga nuu malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le luas fulfai tūla i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam fina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea i le mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu wha valu tolu o le mātou telefoni whiaviai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo le tamaitai pule na omi ma sina mua mana tua nei le tautua le Aus Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le moe ai tautua ina o le alofa ma le whaamama avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whātulo atu Samoa tu sai marau whaafonga mai. Whātulo i o po ia, mō sā mafai ngā. O po ia rawa i tu mau e o whaarau. I po ia whaaru maro, po ia whaaru kare sia. Ia meso po ia whaaru. Ai o le a whangatongu le malama whaamoi. I leia. Toe whaatalo whai le fōi mai o le tātou porkolame mai malolonga masari niwanga o le viafi. Whaatai tangata so le koa kere sao ka kaya perida o vai akure la o mau ai ka ticket. Le anga o le nga o ticket o le karonga le Warriors langa o kero o rue kiro le fifie. Le la o karo sanga i ka ngaka si mafia o I even ask for ngare ka inga le e ila kufanga u wakuma ma u e fafanga u wakuma ma u i ila kufanga. Ave o le mansmat ko kiki a wa yakunga wa mai se ai sa mari anga leile o fa mai ai ko manga yo ai si ka ko va ilanga nela fa ma mai foi ma ka fara ia nga a fiesa vera ka fara nga a fiesa voi hanna ia a fiesa hanna ma foi mo ia ka ko ia ngai le o mero ke manga o yo pe o ka polo vai oi mo sa ula fai poka lama fai la sa va con le anga o ma ku o le se morale o ke la sa ai vi ku fai mai ke ro con kamaro longi vai ka ko ia vai ele ku ua se fa muti mo fa ko ia ya me ka fa wala malanga ya se ka la mali o mo ka la ke ro mali ele se mali la foi aru ka vai ya ai whaavitai ia ko kiki a seki a koa le kako au malanga e o se kapua i le Warriors oi maro ia oi maro ai maro le Warriors ia langa le wa whawhila e tu fo iria i le tausala ia hana mo le tātou media watch le vanga fo i o le ai whi maro se fo manui ana So for manuia siatanga le atawa. Happy Monday, everyone. Welcome back to Media Watch. I hope you've all had a great weekend. E ke fia I ka ronga liki. Le, Ia, afkai se ferestik. I'm not really a sport rugby person. Yeah, vai lá mai. I like your classes. Thank you. Be a Wonder Woman. Fair, classes ai. It's about my glasses. Na mana ia. Yeah, wa tau fai tu sai o lua wa le anga o mo va ya. You need reading. Those are reading classes, ah. Next topic, please. Yeah, la tatou o tatou wa I tatou mata upu fa so ino le vanga le fiafi. O le mata upu mo se I matou wa fe langa le matou te I fa so ina le Australia no le tatou program. Okay, lunga lo va lele. Ai kau fai send mai lo tangata ia te ule taia. Le I fonga la o fai. Yeah. Ai mana tua mai le ataua. E le vaenga tāua pe no fai atu. E le ai o vi inga fo I pe I le tua. A o whawhetai. Le anga I vaenga tāua o le tafasoa. Ua langona I se manatu wa whaatupu ai mau Sofia mo ngā ruanga. I le tō wha le fioanga. Le ua whaatino I se nei whaatinonga o se awala ala maua lalo fo I le loto Salamo ma le loto nuti momoia
ona o ni mea tu ngā wa whaatinoina e nisi a le ua ifo i marangu o sa le panga le sa tupu desperately ia no o whaapero ma fo oi ma ngai a kele faʻasoa ai se i mai matai tuina pea po o fea na le lifa ia i le aso pea na sese le mai le malulau telo le tunu ina ua ua talia mafai le faʻafe le feoga i le palemia o le taitai o le tatou tunu ia le paia o le fioaga na usua ia tu le dialas freile ona ina ia mangalo le pagotā e tusai o le ula le sa faia na faamatalaga foʻi le mai so fina ngalo ina ua e mai tauina e leo se mea muamua le tulaga o faatinoga nei i totonu o le tatou tunu ae mai se lagona na o ia te o ina ua mai tauina lenei vaega ua koe fafagu mai ke au le ifoga le ale pipo ia foʻi le fioga makailiga ia makailiga o le lua ele ia o ifoga kāua lava ma ifoga kekele ua fai aga i le palemia o ke le lope nga ma famaiku ia kaikai ko ga sa fa fo le fonga ale kaikai o le kale sia ia nga ia o ke le lope sa o po inga nga I fonga ai o fa ka wo inga ia kia o fa ko me pe lo e pasi ma ka vale mai o le ngu a ko le nga o mai o o me fo le wa ku do pisa mai disi va nga fa mai nga singa pikongu ia ai fa fa ka langa le ka ua langa masalo o li ma di ka ua ma au foi langa foi le a foi nga le la fanga le nga mai le fonga le mai ma ga ia la ko sa va di foi nga mai ma lo fa tai le tu o le nganga le nana na mai tau ina mai foi ma tu fa so foi mana ni so tamali isini Australia ne weekend on no le tu langa ua yai ma le tu mai e lua vaenga ka ua ila mai tau o le whaato whala I ngai tua to le fonga le ia taua. Te rofo whaasoa ni so programe ia e rofo e sara ka ua whaasoa fo ele tau te ia. Ia te hau mala o mātau. E lua vaenga kukua I tua atu o le whaataua ino le fonga lea I le whaako whala I ngā sa lea panga. Mua. O lae ua o mai o le I tū whaaloto I whale. O le tūlou sa whala au le mali e toa. O le ua ngā sala masese I ai le kama fo I arongu. O le suafa tupua, o le suafa purikiu akoa. O ka mali I makapa au, I longa makapa au ka ua ko kongo le fioanga. Wa sopo I ai le mone meo lea. O le kaule lea, o te le irope mataita ma lea. Ia tūlou o whae ngoinga whaatau le lea. Pea whapea le makai, a whai fo I makai. Ia o ki rosi ko inga makai whaavai makai fo I lili. O whainga la ngei ko kongo fio anga, e ko kupu. Langa fo e ko kupu ai fonga ko kongo ngu inga uanga sara le si ainga I le si ainga. So le winga na o le points mua na le ute fio vatua. O le vahenga mua nga o le whakauanga o le fonga lea. O le vainga whaaloko I whale. Ua so sopo, a whaapea kau lea ar kama lea. Ua sopo le meo mangu vale, langa upo le tunu, ua sopo le mangu vale ki e sao ka mari. Pe ua sopo le kaukua I kapa au e au onga iai. A o le vaenga lona lua lao le ifonga lea wichi iso se vaenga laua lunga tele. O le pale mia la ufai ai. So, sa fio lolo maila ya kia ure vaenga whaaloko I whale le I ataua. Le anga upo I lele ua koe ola I whale le la awar ka mai kai. Ua koe mamarwa o kia ya kia. O le whaaloko I whale nga. Ai a saulo le vaikele leo ki wha koe recent longa lua le kua whako whala inga sa lea panga. Ua makua a ngā sala masopo le kangaka o ngu ma fola ngei me whapengei I se pale mia por kai. A koe kukua kuloloko I kua le whako whala inga ma se manatu le I ataua. Kusa ua makua ua fau vale le kamalea, ua fau ua le kamalea, Samoa akoa. Langa o le pale mia Samoa, e le se pale mia sa singa. Tu loupa ia o ainga e lua. A mesi o le mamanu le whan tolu. E le se pale mia sa singa, e le se pale mia a opo, e le se pale mia a le kui, e le se pale mia po nganga I fo maunga fo ia vatu ia whangai soafo plate I vau. O le pale mia a Samoa akoa. Longo winga, so se ka ngaka ki whaier fau ngā malo lea makau wha pengi, I se ka I o lea kungu le I ataua,
o longa fou valenga fo ngā o Samoa ko. O re roloko ngā o ia mea. O kou la ia kou ke kusi mai ma kou whaapea I fo I runga. Ngā le leua e a, o mai fo, leua e a ma o mai ma, kou kira uko. E ta aida, e ke kaa e ke le lua se wha Samoa. Roa, o e le ke, e roa o langa e ke kaa ka whao vale e ke le malama, I le wha ka ua. Po o le longa rua, e fiu lava e kau koe a vaku se kō wha le ma se kō wha mangingo I lo whinga ngalo. Ua langu whalea uma o ngā loko leanga. A le loko ki ngā. Ai kolo pulo mo whawhekai e pa I o ainga ka pa au fo I o le whioanga o sa lea panga. Hea mara kau singa le whaafare uporunga. Awhakau ka wai aku le lau au singa. Mara kō whamong singa le makua ko kele ngā ngāwhiwhio mai. Ia e le langa o menge o I whonga le ataua. E le whaapea a whiwhio mai. Ka ria le ainga. O ngā whiwhira I o upu pe miri wha e miri wha upu pe ka I whaafara le ai. O le sa'i fo I leanga sa'i ai le ko o le malo, le sa whai ai ia wao po sale aula ma whafonga o le malo. E lai mako ia kia ui o lai whawhekai o lai mo ia e sa'i ara fo e kau whaanoa sa'i. Ai a palasi mai la I mea I kua I nganga sa'o e whao ngāne mea lea. Ia. Ele usa e o mai e ifo. Ai uma e fo e feo lolo ki ngā le ifo ki ngā upu makala e avak. E ngai le kulou. Ua le mali. Ua le kasi. A ua kurasi. Ua whaiso. So ia te aula ia. Kolo pulou mo whawhikai pa I o le whioanga. Ia le mele ua sākia le. Ua sākia whoanga pe ua sākia le maa ave le fua. Ua fia fuanga e le I whai misa. E le I whai aku le. E le I whai aku ia le kumalo ma le ngu o sa lea panga. I le li lea. A le whailo malo vale malo mimika. Le ai. Ai kasi lava le mea o ke io inga le ataua. Ngā o Sofia ai le malo vale ma le tūlanga o le tūtala loa o le amio le pūlea. E kasi lava. O ngā o le maro lo le whaipuro le pā. Pauanga. E kau kere a whewhia foi se kala kulou. A me sao, ma fuanga wha mawalunga, ma wha sau siri le kama lea marang karangoa. Leanga o le kau pola pui inga o se whinga ngalo lako whaipule. Lea e wha olo a kaua pea, ma wha olo a kaua pea le malo. Lea la fo ilana ngā lea e kupu mai mea. E ke irola ukale. O ke io e sa nganga le whionga le pānemia le ata wale sa whai. Ko I kiki kako wā aingi mea ke kele kupu mai kua. Sei longa e papangi whakulau a Samoa. Ai ole mele a le a taua e fia vai e kuila epa ma manga o e kuila epa. E fia manga orko inga le kausong kaua. Kulau wa. O nei mea ngofo mo mai kau mai. Ma ko faʻasoa I fo I manga ingisi o ko inga I o isini. Ke loa kua ko le mele a. E fia manga e kausonga kaua. E fia pei o nganu mare manga. E fia pei o fongo ki. E oe. O I o maa kupo Samoa nga kau o lako kaua. E whaaku o I songa malo. O le mea ngā lei kua o le mga ongor ko inga lea. Ia, kua wheparo po ngā me. Karo whai o ngā mo ngā lea kaua. Hei upo mongi. Le kau ke, o le kau ke whaasoa whaamakai. Ia la mawhai e le ai e le kau inga ngi kau o kuno waka ke le kau whaiak. E anga ngā o kupu makama a inga kupo Samoa e kau kaua. A ua uma ngā mea ele koe kūse ola. Wa sue fue kai wa ka oko I lang kongu mea umo Samoa. Wa haur kara lei. Ai paua le o le mea leo ke wawa ia koe e ala pea ka mo whai pēr ko inga ala. Ia kausonga kaua e mga oe. Ia vevesi ma whioki ngisi ku lodu whaafonga le ku karuanga mea ia whai. Sa o lei. O le kāua fo le lau wa ai asiaka o le uo mai o le fonga I le malo I le si fonga nungu lau wa ai. Lau mai kau. Wanga le uo mai malai kia o mai malai o malo longo inga o le fonga ala fanga I le parimia a Samoa. Mongi mwha mau. Penga fo le fonga neng whai mua. So I ke au ia la fonga waku le sai fo I o le fonga fo I o le kapingeka. Langa o le fonga I le parimia le ngā wa. Mai ka mai fo mai ka un mele ki sa ngoi fo fa pe ko ki kupungi mea. Ko maka le whakalanga kule pa ngafi. Koe ki wha akorun ka o kule pa pule.
Ia si kama foi lele. Le kama iki renga foi ele mea. Ai fa ia si kama. Pe foi renga foi lele feel sorry i le kama mal fa upo. Nga foi o ia le mafua. Kusa ua sai kia le kama lea. Ia. Le moni ale a tau. Ua sai kia ma o Sofia le mongi. Kau ke oi upu sa o le tunu. Ua mafua o na oso le monge ma fefeke le pipi va atu le whaafonga mai e Samoa. Ona ele i moe le kamalea. Halai. Faisanga miki pe o le miki a fofo vale fa mai wa moe o walangi. Po sa miki ea po sa uke i vale. Palau vale loa. Pe fairo mar forfolanga. E ke o mai roi sale apanga. Ia, fairo mar forfolanga. Le hai. Ele moe sia kama. O ka kou e whaia upunga sia kama. Ele moe aire ka kou e whaia kuila e pare upunga. Ia la oso sia kama o oe ua mafua inga la vela vea. A ka kou koe kuu e se siku. Or ko inga lea, lea ua sai kia. Saole. Yes. O ia lea ua sai kia i lea kama whanga ua sale panga. Lea nga fo i lea se se le fia oso mai e. E fia malo mai lumai o mai kau puripungi ma kau kari. Ma fia le lei i ko inga. Leanga o lako faipule o meipi o lako ainga ma uma meipi o rai o ia kula e papo le alavangi mea e afu ai o ngā o ifo e whaimeanga. O kua kura kuila e pari mele o whaingi. Tulu, le la ua whaka asinga. Mai a te aule i a daua le whaafonga mai a le pā. A whaifo i ave e se le whaiku au. Lau kalale ma lau fo ile atu lalo le atu ai le fa. A ave ese fa ku au or ka usinga kampu ngefu va ku fa fonga mai. Ave ese fa ku au fa por kiki. Ai o ifo fa ile me manguia walanga uma ko le langi vala au mai le ku ya ku le pa longa kai mi maru aku o aku uma isi vaenga. Ai a fa ko ke mangu le mamalu re fio anga. O nga o fa ka singar ko ku maru, o fa ka singa nga wa ma fo ese. E le or kama le nga whaiar forfolanga. A or koi inga le whaipule ya oko. Ora unga, ioi. Wa kaunga i whaise, o ia kaunga whaiere mea lea, wa kaunga soara upule oko. La sanga whaia i whea. Longo winga ya kangia mai e kou ke fia fo ile pā kuroua. La nga ama ko kaule pua malafo. Se ua whaafo fia le mura kungu ele, awa ko ke whapea mai. Ele whaafile mua kua, ele o mako e amaka. Neu fai atu. Pe make karo sanga ngei aku malei a kau. Le atu. Pe uma ngei le porukalame mako karo sanga aku malei nganga maua lalo mafa pe aku fo. Ole a kako le koe fai se kala ya kuila epa. O ia fa fenga le koe fai. Atu le. Ole a kako le koe fai se kala le anga kasi. Ole a kako file mu. Ko kiroko. E kusanga ole a minga ole anga sala mele la mako fai. Ai sea, la le wingo la utala le atu. Awa fo ele ai ele ro ko inga, e vai aso fo ila lea, ka ko fa sanga fo ko fele le ia pomu akomika. Ai sea, ele mafai nga ku ko inga, o langa misionga lea. O langa misionga fo le inga ua le pale mia ma le fa wa winga. O le fasi fa leanga ngausia ke pawanga. So ele mafai. O ngā koe la ngonga e lea ku ai ngā kangaka. Lau karanga. Ia, maule tūlanga ngā leo e. E vai e saule ku maro e whako. E se e wha mehanga o ngai kangaka ma. Ngai kangaka ma i piko. Ia, la ngai whainga kā o re kele o whai upura i ko kongo le kūrou le pā. Ia. Lea kau ke wha ai a kuai. O re kele hao ka ma umā lea e wha maru i lalo. O ri marau ke kele o kuila epa. Era foi lá ngai ngo ki ai, se kau ke fiua kau fai. E ngo ki ai le mo fain kau karasa or ko inga. Afka ia sale panga wala ko kula i mala ko savati. E lo mai e oro o la ko fa mangingo. A culpa io le fianga. Valo. Ya. Tato me ia tuhana o vai ko rekele o laukusi. Pe fo ringa mai ngi. Ma fia ngi kusi hana o ngi ya so ka ko ama mai. But I woke up this morning to a lot of letters all over social media from doctors, from wannabe personality hosts, and more doctors. And it was concerning the governor and the independence of the Central Bank of Samoa.
The first letter that I saw was published through ET Live, and it was written by a former public servant, Dr. Tina Tawasosi Posiulai. And she criticized the decision not to allow the central bank governor, Mayava, to take up a fellowship opportunity in New Zealand. She stated in this letter, if Samoa even truly values its public servants, then she reflects on her time as a public servant, saying her loyalty was always to the people of Samoa, no matter which government was in power. She then supported Governor Ainuu Enari and says she's a great leader. And then she starts sharing her own experiences of disagreeing with the former HRPP government and former Prime Minister Tula Epa. She says political disagreements did not stop people from respecting each other or working professionally together. She ends by saying Samoa's national institutions should serve the people of Samoa, not any government of the day. The second letter was written by Canada. Yeah. Let's go to lower letter by the Okay, let's go letter by letter. Who is this person? The first letter. Who is she? She's a doctor. Of what? Medicines or doctor of what? Media or? Let me find that out real quickly. No. Sorry, Hannah, because. That's okay. Why ngay doctor wa? Mai longa doctor ka o mai fua nyonga mga kuelangolango ile fenga doctor ia si faiseidia. Let's have a look. Yeah, but community partnership and research specialist. At the University of Hawaii. Oh, karo vai. Yeah. And Pengari fo ai Australia sanga papakiu. Ana, kini ka vai, se mo ko er fro forus. Si kana look familiar, le lo pengari fo ai sanga papakiu or ka papakiu. Yeah, well, she studies in Hawaii. No, o telefa tu, tatiala ni Okay. Ai nana ta fa yatu. Ta fio lai la o mai fua la do ma tele tu ai fua matala ma ingo sia ko ai fua i rungo o social media. O le o mai fua e tau ia se uma ka koi fo i mai ai. Ana wa se la letter o nga pie lunga pokara. It was published on ET Live's Facebook page. I don't think she appeared. I haven't looked yet. Ke lo la we. O wa fiaru ia i Hawaii. O fiaru doctor. Both. O kau su ese mea ro kumaro e vai o lu au Hawaii. Mai vai te sau i. Ai le lo ai ava pe fa fonga mai le au Hawaii matato mo wale ko ma ko fo me Hawaii. Mo me se doctor le. Mai lunga se ma fa kan ngoa. Si ma finga le. O be nice. Fa mo moli. Se mai. Se le ko po le ase kulanga. Ai nga fenga runga Samoa. Le tasina va nga o te fielo ai so e atil. Pe nga fenga runga le tatou na fa. From what I'm seeing on her LinkedIn, no. Yeah, le ropo nga Hawaii langa Oh, okay. Yeah, ele faina. Yet to be confirmed. Yo ma au te rolo fina ngalo ya nga fa pa e America. Ya ma na ye tele na ai o tatou I se tatou tunu. Yeah, but se pia ni. So that was one letter. The second letter was written to the Prime Minister of New Zealand. I could have some laughing. Se doctor foi le second letter. Lawyer le. He's a top commissioner. Eternity lawyer. Lawyer faru. Ole forever. This one was written by Canada, Alofa McCarthy. And he writes to Christopher Luxon about his concerns over the central bank governor and being stopped from taking up the New Zealand Prime Minister's fellowship. He says that this is because the Samoan government are not happy with the governor. They're unhappy with them, and he questions whether stopping her from taking up the fellowship is part of pressuring her to resign. So there's a lot of assumptions in this letter, no evidence. Who to resign? Oh, yeah. The governor to resign. So he also supports the idea that the central bank should be independent from politics, and he asked New Zealand's Ministry of Foreign Affairs and Trade and the New Zealand High Commission to look into what happened. He wants to know, was the governor officially selected for the fellowship? Has the Samoan government spoken to New Zealand officials about her participation?
is there any political pressure on her to resign? Will New Zealand still honour the fellowship offer? He says the fellowship should not become caught in a political disagreement within Samoa. He makes it clear he's not asking New Zealand to interfere in Samoa's affairs, but he is asking New Zealand to protect the integrity of its program. And he ends by calling on the New Zealand Prime Minister to call an urgent meeting. Urgent meeting with And who? to his office. And to his office. In his office with the Ministry of Foreign Affairs. Urgently call a meeting. This guy, you're a joke, man. Sorry, if I feel very medicine, you know what? Allow us if I do not tell you, Tamaleo, or Doctor for the letter Molia. Yeah, Doctor Susu. Yeah, come on, Doctor Wit. Nei man kuana ole fai longa lea. Lenga maua mai le ia ila lo werin ko makarasi. Mau mai lole. Man kuanga sa ama talasi fa le fai longa lea. University of Makarasi. Yes. Ole university. Ole doctor la le ole li o kangaka. Ole fai longa ole unga Doctor Susu. Ku sa ba menga lenga kupur fai nga. Ole la o fai ku sia Doctor Susu. Ai kusia ngai pandemia. Ole ngofo fa homeless ka. Sorry. Kiro mai o makai fa. Eu posso 5 pedra lá. O vera la kur pandemia ke ro mite, ore ke ngofo fa homeless ka ye ke o fa ngaruenga. If I may report back to his office. O very sorry, ore makwa le la ko e mai au me fa me mari. You know what? Ole la ko fa wa wanga me fa me mari. Remember he was a comedian before. Maybe he's still continuing on as a comedian. We just don't know he's on. You know what? Christopher Luxon is too busy. I'm sorry, it's election time. I'll give a yakor for my report back to his office. A report back on I saw la mai wa le lo aia fo ra ka kai. I lo election ya me kupu oi. Ke lo kwala. Ola u sanga le la va tu fa lo itele. No, and this is a serious thing that we need. We need to stop this guy. Mayanga mea ia. Ola ula karu sanga aku. Fa mole o ko mai Australia mangi usila. Lesa aia fo ile ile. Ale atua. Sa ko fandai. Sa fai ya o alava. Please, if you can just oangi proof, let us write maingi kusi in supportive or mele mo ke fai akuai. Nga kako kango filo le fai la mele ale atua. What do you think of that? We need to put a stop in mea vale ale ile fai. Yes. Lenga alu nga sola ese mangi usila. La fu esa fai ia se uso esa vea markala anga le ile. Nga sola ese mangi usila o mea la vai. Alu o i meleponge fai ai anga palafu manga ai ngā afu o i meleponge. Ma lepe ai mare misa a meleponge la tauia. Ia usikaria. Sola le fai ngō pepa ngofo mauele. O le sina mea tau te lipokia le lilea. Lenga o lenga ke ngofo avele legal advice me o immigrations. Ai le o sanga mea lea. Le isonga failonga le mea lea. So, o leo o taru sanga atu. Ia o to umai wai lea o ngā fo e kou lau o le. E leo ngāra kou pisa le mea lea mara lau fo i le aiafu ma mea uma nei. Ai tau te leo mai au mai ia proof ma mea uma. Ale ai, fai mai sau kusi. Tau la, that's enough. Kusi le lei mai. Le mea na tupu o kou pepa nga fai e o mai lea so fa ale kongu, put that in writing. Ngā mai uma lea, se i kako ka ngofi e fai la. E ave i fai la official leo pepe o songa ia o ia laksen mai e leo koe polese si ia laksen e le koe kumai laksen. Mai, e le koe kumai se laksen. Ia, po ai lava kumai ia. It's least of our worries. Al mele laka ko fai. Let's put a stop to the con man lea. Manga mea ia lea la fai. Lea ngā leo sao mai Australia le i whawhare pui inga i Australia. Ai mana tua, na sola e se atu fo i mai nei. Ele io o a fo i limor kula fongo mea. Ja, po le skala. Lea, kama lea, vi fo lea kar kama lea, Dr. Witt. Ai pi wakau au le lei mai fo, ai lea i fo ringa sa o la wai ai.
Ia, o le winga lana fa mtalanga le fa ya tul tatou po kala me ne vanga O le mea siringa le anga kusi le pada ke le ke ri maua ko. O fa mai o ia wa fai masui o le afe o ka ngusila sa mo ko ngusila. Ia wa ka maka kai fafo. Ia o fea la vanga fai o e ma se sui. Ngai ai longa i ka supporting o e ma le ja pipi. Ke ri fa no va ka si se grupo le ja pipi. Ano faku e ke ka ai lo wolanga akoa. Wa e fea rua i solo wa le longa po le ala me o fai nga wa kia i maroko o lua. Anga e saule e fa mai o le voice. Wa vi fo alo ri fo e ka muri ya e mea ia a sko ingo a fa nga e le ko ke o i maiti. Ko so ile ka muri mai ai lo le mele ke ka au mai. O te loi paunga mea, o le afa mo le sostangata e ola ai afu fa penei matulanga na te faia. O le poko ia le pu e mai o ngaka makangaka ai mese ta like so la fionga ia nai. A foi le tu fatu ai. Le la wai paula kanga kai ko la ko le meeting e awai mai. O anai afa nai. Ia. Ali atua. O le la fa ile tato meeting le la ka mo fa e reach out ya afa nai. Ma se i ave ia ile lau pepa o le idea. Po o mara malama a whaangai, i re kangaka lea e lau ke wheo ai. O le makuasia mu pingi lea e lau ke wheo ingi. Ma te wha maru lufo e ama tau whelo ai mali tō whine i a lanuola, le telem lanuola. Ma tō whitaui e le wanalo e te auri sofa matai o le tō whine. Le e wawa arua mai a ma anai. Mai, o lau fo i lea tarusanga ma lau whafonga mai fwile fionga ia mai awa viskota. Ma utou wai tulowa, mai whaila o ili tātou porkalame. E kua kusa o a le kua lalo, markal sanga. Le ngai whaata ata la fonga. O le la saule li ile whaila na whaasoe sa lea. Malafi la fisolo. Ia war kaimi kau ki whailoa iai. Ia, e matua whain tātou i ngā kofi. A lewa watu la utaru sanga lea. O la utar sanga le la vatu fa mole lo fionga mai ava viskota e tau wala tu ya o fartua. A fa fonga mai fo ile fionga ya nai fa lo ya nai afa nai. Ma le to fina makirita mo to uma isa tato ngal rue lena faita to fa tal noanga i mal to ina. A yese ma fo anga hotele no le affiliate ai mo le to e tau mafai e fa alu tato fa tal noanga dungal programel ne. Le wo ka mangingo kana I'm always honest i lo loko. Le anga o kere o fia kangaka ye ko ke affiliate. E lengi kangaka ngai ongo mawenga ko free visa. E le o falsawa. E le ongi kangaka ia e ko ke o mai lea e whai re kau kua ngei. Ai anai fo i awha anai. E le o mamlama kere ko ingai kangaka ia. A kongo nga eiro mai kangaka way before kemi ngā lai comedian mar kemi ngā lai ngā rurue whakasi maisi kamari. Not the kangaka that he is right now. And that's something that you, Afanai, needs to be aware of. Yes. I think you really need to be aware of it. I'll try to say this in English, Afanai. And that's the reason why I've moved back, Tautai A'e, we've moved back with our support. No, the visa, yes, we do support the visa and your fight. But seeing Canada Pulotu alofa there with you, and the likes of ET, who is going against the first governments of Samoa, the governments right now with the Prime Minister Lauli. Remember, Anai Afa Anai, you've declared this and you publicly notify the world of Samoan, both in Samoa and the diaspora, that two of the former prime ministers of Samoa rejected this. Did not support. Yeah, did not support naming Tulaepa and Fiame. The only prime minister that's now supporting your movement and your fight for the free visa is Honorable Aulele Malietoa, whom we all supported him. But the person that you are mingled with, they supported Tulaepa. ET is supporting of Tulaepa and Fiame and Limongi, and as well as this conman, Canada McAfee. So, Anai, are you aware that Canada
He used to host 2 titles named Pulotu from Falealili and Salamatua from Leuva'a. So both of those 2 titles had been what? Being removed, forcibly removed by the bearer of the title and the owner or the holders of the title because of how disgraced and his actions and his with how he conducted his podcast, going against the fast government, obviously Honorable Prime Minister Lauli. So that's a reason why we've sort of like, lean back in not really actively supporting of your movement. And I'm sorry, English is not my first language, but I'm trying my best to let you know what's happening. So on melia nga la ufionga ngai ma o koia ko ke kulo la valeto te tau tinga inga melia. O le ko ke fia manga o community. Ko ke fia manga o langa lai lango o parmia. A o kanga kanga ko ke fefe wai. O kanga ka ke e makau fa leanga o parmia. Iti makanga ka. Yeah. A manga ola anai afa anai, if you need the community, then you need to pick who that you mingle with in order to move the biggest mountains that we're trying to move. Yeah. Public perception. Yes. Yeah. What's the other letter? That was the second letter. So that one's from Canada. But there was a third letter, but I realized that all of these people are just saying the governor should have taken part of that program. They're arguing against it. But this one is from Dr. Liva Seyuli. Lots of doctors. Lots of doctors. Who's that doctor? No idea. I just He's saw a it. whaingifo. Yeah. Yes, I think it's a dentist. Yeah. Yeah. Yeah, whaingifo. Yeah. Yeah. Whaingifo media. Yeah. So he says that the governor was selected because of her experience in economics law, banking, financial regulation, and monetary policy. And he argues that if there was a protocol issue, it should have been dealt with between the Samoan and New Zealand government and not blame it on the governor. And the letter connects the issue supporting the bank's independence to concerns around cryptocurrency, digital assets, and special economic zone proposals, where the central bank has a role in assessing financial risk. He also brings up the IMF protecting the bank's independence. And he says that there's no proof the changes were designed to target the governor. So he admits there's no proof that, Yeah. but he believes people are entitled to ask these questions from the government on whether the central bank should remain independent. Yeah, so these 3 letters I saw all online. I know, Godfather, you wrote a letter, right? Yeah. Yes, he wrote a letter today as well in response to this. But, Hannah, thank you so very much for preparing those 3 letters. So the first letter was from a doctor in Hawaii. In Hawaii. I love Hawaii. Mahalo, aloha. But I think if you're listening to me, dear doctor from Hawaii, just focus on your job in Hawaii. No, le wingola ukala. Awu ko wak afa ngai whengaruenga se whengaruenga I Samoa ma e manamlama I Samoa. Ma ngai ala ngang ofisire koi. Penga o le lona lua. O le kangaka le talonga lua. O le homeless in New Zealand. E o ke whanganga homeless wala ngai I o le homeless ngai e le whai ngā ruenga. Ngā o le whaonga o langa melea online le le whai ia ma scam soronga I kangaka. Longa kolo leta. O kangaka lai furungi foi kukuila. He works, he's a dentist. Not a doctor. He's a dentist. I kukuila, American Samoa. Lai whainga rua ngai ongo lai ngofoi oi lai I me lai rongko o sion tōlua. E le kasi foi kai mikau ke awhi I kamiki rea. Yeah, wo whaiso. Ai kasi lea le makua I obvious ia. O ke lo foi o I foi. Ngā pulesa ia ma awhia I marangaruenga sion kama. In ombudsman. Yeah. Wa I kangia ko I marko inga markele o me whapenga. Karu leo so lai kikira. Le ai whai mai anga kuskusinga.
Ai ngofo i Amerika Samoa. Au te lofo. Tasi fo ile vaenga wa kaunga fea. La o fionga ile mingiska o le soifo maloloinga. Kasi ile vaenga la o fionga le palmia. Wa levan kaunga inform Amerika Samoa. Se kau iai le mea la ikiki le e whainga ruenga i o i Amerika Samoa. Ai ko mailo ngai sue, kau whai ai fua ia. E le o ia se media, e le o ia se o le whaingifo. Lave fua i fuanga le vao kukuila ma Samoa. Mai whaleanga maro mangkua. Le antaua, he's an employee of American Samoa's health. So therefore, he's no longer an individual. He's a representative of the health American Samoa. Every time e open nonga whingaro. Longa mouth. Longa Yeah. Wa whai masuyo kukuila. Yes. Whai masuyo kukuila ma Amerika Samoa. A whai lau te whai atu lava voi. A whanga mai lau fionga wa au. I think tu loa, lengo le mo ke vakua o mako faukuanga le. Ai me le sira i foi. Pe le ono ave se tusi fase ale put in place le au laiki. E le loa foi o lai le olanga. Langa o masangi le olanga ko ufau foi le so nga fai yengi upu mangikala. Le lai fa pe ala tau la fa au wa ya mo le ola malo vale le. Ma le ola fa mau lunga. A olai e fa ingi foi kukuila. So ya jaulaya. This is an American Samoan health representative personal attack on Samoan's government. No, I'm sorry if I have to say that. Am I right to say yes. So o feka o koila mi o kongo mele la fa fonga merko vanga la fo e mai mo mai la fionga pleskenge la ngor kako porkalami. Or porkalami fia ye kwa olo ai mai se mo kia le fa mako fa le o tu lo fionga tu olo mo fionga presteno senate ma ko fa masingo kongo le. Tasi la le ali wa ka wa koso pe a fa ye au ilunga longa levo koso ku kongo se fa fisiringia ko inga ko ya ri por le fa ngif. Yes. Ala winga na le fa ya tuai. E fai ngā ruenga mo le malo o Amerika Samoa. Ai kau whaaleanga le malo Samoa. Le ia se ngore mea le li leo fai. Ma le mele le fai e ngere le whamsingonga le ai le fi le oso vale foi o lima ia. Lima vai pule. Ngā la kua le fai whaalau i loa makanga ruenga a le ofisa o fai ngā paroka. Ai la foi kau whai i maonga mawhauwhaunga i le melea. Le foi la ua kubo vevesi mai ai ma iai fua le fai ngā paroka a sa whakai. So the exact same thing langa e nano fai atu. Wa te tau na fua se kapu i mea la ikikira. O fai so. Le wai ai ngale anga i maranga ruenga ma upu ia i masion ka mama mea uma. Kalu are le fia ma e or kamai mea. Iyo. Olo na soifuanga malo vale le no te whaalongo i fo i o a onga e malo vale a o inga fai ingunga e fia kamaleanga. Ai le i sisi ai se fu o sa mo ngi me o so nga fia fusu mangi me vabenga le ala la tu fo yo e pole mene te o to e poki a ese kanga la ko fa yonga ngi ngi ke o ko ku as kanga la ko fa yonga ngi fo ko fa yi mo ngi fo ku lo fa fo nga mela tulu le nga e kinga yo le loto le anga yo le tomititi le ele fionga pa le mi o lo ye so le ala ala o ke fai akua. Ele fea ngai fa ingi fo mal palmia. Ala matua le anga lava o le loto le tama i mea lea i le palmia. Ai po i se mea ngangalo ai al palmia la ikikira. E ta te fai atua i fo inale. Pe i se mea ngangalo ai po ia kairo ka kere fia aku se sikala. But I think i fai ngā malo Amerika Samoa. Fa fonga mai fo i fo fetalai ai mai se fo ia ale ma wa o vahenga ia e ka nga fe foi karangoanga moka ai se ai ala lai ai fuara au fai ngaruenga Amerika Samoa au mele anga ele oso pa anga se oso mai foi la langa fo mai ngifo oso mai se fo mai ngifo au pot ai oso mai longa fo mai ngifo ele kauria kele kukuila ai oso mai ala lai pa mi o Samoa so ia tau na vatu fa pena ole me siringa le anga asia kamar fa fonga Samoa o kusi umangei a ko ma me umangei ke fa longa ku ye o mea e maua mai ila observer ma fa karanga ye fa ilunga e fa kule epa ma fonkoe ma limongi le paste e la ko kusi ma ngaku ye there's no research. Yes.
Ele o ki no whaapalengi po whea le mea le mo mani mea le. O kusa le sa le whaila ka mo mai o le opinion. I like tatou ola le anu fale wa hana. I'm sure you've covered a lot about this. Yeah. O le ala wa o le wa ifo malava le au HRPP wa fo ka miki no ko HRPP leanga. Le wa ifo ma in trying to support and for ile o le refuge nga ile kovanga. Governor o le CPS. Ale failonga. What's this fellowship Program. So program? The fellowship program was actually discovered, or it was created in 2005, and that was under HRPP, under Tula Epa and Helen Clark. And it's a program basically to help develop leaders in not only New Zealand. They have one with Korea, they have one with Japan, Samoa. So it's not like strictly to Samoa. Anyways, in this program, you get funded by the New Zealand government to come to network, upskill, learn different trades. There's so many things that you can learn. They have workshops. Everything gets paid, hotels. So it's quite a good opportunity for emerging leaders. This was developed, and you have to actually apply to be chosen as one of the candidates. And for that to happen, it's selected by the Samoan government. Wait a minute. Okay. Well, let's hold on. Lono winga o le process, you have to apply. Yes. So ele fa peango ngofo ngi usila mo wake up. Hana, we selected you. Yeah. No. No. Because that's what these people Yes, they're making are it sound trying like to paint. Le ka mfanga le paint mai le akalia. Ua fili ya ko election. E au ngoa masemea fa pe apalai mai pea. Yeah. And that's what all those three letters are missing, is the facts. A lot of assumptions, a lot of opinions, but they failed to look at the process. So the dentist said that it's the fault of the New Zealand government and the Samoan government. They should have discussed it together instead of blaming the governor. But actually, the governor should have informed the Samoan government upon applying that she was putting that through, but that didn't happen either. So o le ngau soala fōringa mai ngau soar ko vanga le fionga ko vanga ka mai tai tovang apalai ia walanga lau masangi ai i ngai me o ko sanga uma ai le o iloa ele malo o lau apalai ai le la o sa wa iloa le selections, but ai se part of the government of Samoa, besides the applicant must or inform the government o la apalai. Yeah. The government of Samoa. If we could bring up this graphic, please, please, Barry. It'll show this. It basically says the Samoa government selects the person who goes to this fellowship program. So this person cannot be chosen unless they have government's approval. But what they did was the other way around. They did it. She wanted to do it by herself. Bypass. So that's why all of these letters are supporting an independence. They're trying to say the central bank should be independent, and the governor should be independent as well. But if you look at the original process from 2005, it says that it's a program developed from the Treaty of Friendship, and it needs to be honored by the Samoan government. Was there an example of this before? Yeah. Can we? I'll just send this graphic to Barry. Can we have that? Yeah, sure. Ele vaenga le no langa afainga kupu momo ka nga mai se sila le tunu. There we go. Yeah. Se foi nga le runga le vaenga le. Okay. So fainga e ka Should I read this? Yes, yeah, sure. lava hana me se vaenga highlight. The first fellow is Miss Lai Mau Oketevi Tanuvasa, currently the CEO of Computer Services Limited, a Samoan information technology and communications company. She is also involved in a number of business forums in Samoa and is the president of the Samoan Association of Women Graduates. Further down, it says the program will operate in a similar manner to New Zealand's fellowship programs with other countries, such as Japan and Korea.
Each year, a fellow will be nominated by the government of Samoa for consideration and final approval by the Prime Minister of New Zealand. Whakelea ea Perry le mea ngai ko mai ele highlight. Sama ngali. So that was a previous... O lea lai mangingo I le ato kasi information lea ngofia mga o e whailoa I le tunu. Each year, a fellow o le ngolo whailonga will be nominated by the government of Samoa for considerations and final approval by the Prime Minister of New Zealand. So ele mawhainga approvinga se pale mia New Zealand. Se ivanga nga ua nominated by the government of Samoa. Ole makua mangingo lava. Le ka umai foi I. Le tamali po ole tina. Na ia maua le whailonga le mua. The first fellow is Miss La e manu o keti Tanuvasa. o keti a po o ketevi Tanuvasa. Mai. Ia aluai lava le o ngā mau mea umai sau runga I whamakalanga. Ai sau I lor ki a phrase na le ataua. Le ngo I kongu le vevesi ai. Yes. O I kongu ale vevesi ai. Ai le tō mai pei lunga wha na umana ilna. Ai sirasilangi sa moa mau kou whai kaunga. Le ngo le li poki lea. Na o le oto mai I le maua inga o le whelo mua. Le la ua toi nomi le ua toi maua mai vaenga lea. A o le po mala e le malo e le o mala malama I le malo solo no winga. Ua pai paser kangaka. Le each year a fellow will be nominated by the government of Samoa. Ua iai la le si government of Samoa. Po ua iai le si pare mia fou. Pe ua iai se si ua fia pule pe or pule ar pare mia. Le ua kami ai kua ma pai pas le mea lea. E sa or ngame? Sa o le sa o el pare mia. Whawhewhea ngā whainge mea ngā kele o ilo. Ke mga whaid kāna pā mea ngā whaid. Whawhewhea mea ngā kele ilo. O longo winga la sa o le lava la fo la o whaakasi lava kusi lea. Mariwhinga ngalo le malo. Ele ma whainga ngā sautesi whaise mea ele isi la fia ele malo. Ai mese o le whainga runga ngalo le malo. Ia ula. Tu lo la le atu tu lo ful fa fonga ma wala tu no ua si fo ila le ua si fo ila lunga monga le pulenga ia ar kovanga. No, that's me personally. Yeah. Ua faya fo ilonga ia kuinga. Ua mawalunga fo ile lea o longa parfuyongo. Wale fia kea ile malo. Leanga o le mafuaanga ua halu lungo pawa ngei le avaku ionga iana matafa yoi. E fa kusau ke loa ua ave se sei le mele e ka ora ngalue ku ko kasi. Ali atu. Tu sa iate au. Ua makua ave se sei le upulea o le independence. Kusau le independence e te moa o lo fa maongi e ke le fa iku au la ngaluenga. A o mele o fai wa no man me foi le fa pe mai e ko ke le pule mele malo ya ke ko ke le pule o ke ola ku ko kasia ma ola ya fa pe ngai e le am se fa o ko e pule foi ya o me fai ko ke le ya mai Malisi me ke le mala mai lako logic is that they say they don't serve the government, they serve the people of Samoa. It makes the mindset doesn't make sense to me because the people voted for the government. They've used that to justify their reasoning as to why that they don't need to go to the government to get this, to be part of the fellowship program. It makes no sense to me. Ki lori se fia siaka. O ngā ole mea whare whape kakau o ngā bakul wha le kanganga malo, le kaupu malo. O lai o le sui al parimia, ni New Zealand High Commissioner lai o I Samoa. A oi o ngo fai mo sui al malo, pe fai ele ilo al malo, ele isla fia al malo le melea. E lua am kanga luenga, o le CEO al parimia. Ma le CEO al whanga le Ministry of Foreign Affairs.
Those are the only people representing the malo. Oi la urang for me. Na tonua. Man tuan tupun me whapea tem tonua fia me. O man tua mai. Le na whata no te man tua whata nonga na le na whai maolom le tinu ule a tau ofisa tuai. Le me foi le na oi whai le voting, foi le kau ke vota i me a tunu i whafo le te leilo e pole vote o lango i sala e rupula e mele sa tatu i whai momo. Man tua mai. Le na whai ele tatu vota e murmuri ane le i alu i fia me. Ia na fisiringia foi la ia po ai le te sau no tonua ai muri ane pe ana tau mawani na tai loi ona italan fa talan au mai pe o le CEO o le fat le sai ai but in a way e mafai o nga dedications of power ia male le offering ele pa ko banga nga sao i o le kanga le kanga kanga faila recommendation so el wala va nga ma i foi la e prove vai le melia. You are not serving the people. See, public servants. No, you are to serve the government. Leanga o le mele kupu. E ko ke fia mai lo ko ke serve people. La isa ko ngaruenga it's for the people. Pa ke ngarue mo the government of the day. Aisha o le ala nga ya la inga le alu o e fai ma representative of community. Leanga e ke le o ngalue mo the community. E ngalue o mo le malo. O ngau mai lo malo e fai ma sui o le akungu. Le ala nga le sa ngo mai sole o le fai ngo fio le ora. O le ora o mea. Le ala sa ngo mai le pale mia. Le anga ele ingi fai ngi me fo ile o kango laksen. Fili. So to me la lela o mangingo au fala le atu mana and thanks ya hana ile detail ling or fa makala inga. Longo winga la ile mafo fa o laksen. La aulia mali to already knew about this. Le anga according ile melia e nominator longo winga power mele officer o laksen ya office what is the name of my so e ansa ku langa ia vaenga oh yeah there's a name here yeah approve lo kako not knowing lai fa palafu mai sa mo fa ngor media por ku pusaanga lai palafu sa mo il fa ngam ngor nomination mai okay pa fa ngam kanga ro ngai ru e okay ya lakse yes nangam kanga ro ngal kala kal palmia se ivanga nga o lai nga si la fiel fat wai o le si vaenga le ia kaua e mafai fo ia wala nga leu ke kau va ia ku kuskusinga ale furungi fo ria o le fai ngifo o lai fai mai o lai nga through ku official and fact which is I don't know bofe menga informations a fai la e yesinga ka mai sa oranga me nga through ku official and fact longo winga e le o ilo fo i le pale mia po so kai mai le pulo le fact ile pale mia le anga e po le ama le a or the dedication of power it has to come from il palemia po le miniska. Yep. I think a fail MFAT. E ka kaula el CEO MFAT. O nga kau le palemia. That's what I'm saying. Ele avakulofa pe mai. Oh, because I'm the CEO, I can do whatever I want. No. Ele kau kau foi. No. E ke le al su enga. Ya, le la fa ya tule le tulanga na. Le ua mani noa au fala ma ele foi la semea la akele ai fuare vevesi ma ele foi semea la alanga mangi manga ku langa to be honest o tangata ia academic le ataua mahana e supporta ele si tangata I failonga no it's not bad le winga la tala a fisiringia e saule si le si failonga of course la lango le si failonga a se upuna mala malama ile processor melia so ile kai understanding ngai fasi doctor yo ke va ya kunga le mai absolutely and I just acknowledged that push there's such a resistance to keep the central bank independent from all of these different doctors and media personalities, but this was part of FAST manifesto. When they came into government. If we could bring that one up, Peace Bearer. Their sustainable economy to provide adequate access to equal opportunities for all to initiate economic developments for the well-being of their families. So the move to, have a chair alongside the governor, this is part of the changes that they campaigned on. And that's what people voted for. So yeah, they're making a big fuss out of things that FAST said that they would do. O resi vaenga la le to mana.
o le la wa o le ale mafuanga I le le atawa you gotta notice whatever ngai whainga ruenga I poa tuma me whapena I pūlenga te lo foi hana in terms of all our study me umai malamala mai les o le ale mafuanga I le te tauai ona o mia le tangata to tasi taito la popoa ngai o le governor and chairperson poli chairman e me se la kulanga le o le se mafuanga e le ka kawai le atau e makua le fe kau I lava e le conflict of interest e vaenga e whai onga alofia ni tulafono onga la wanga umia uma me e lua o makua kala whea ngai lava e kia umka apulea kai aru e pule o I me uma lava a I le board sui le kai fongo wa foi la langa sia ke resi transparency accountability li poki o malo wala foi mga mir malo le transparency I vanga le longo winga la o board e kaunga ave la ko li poki le ngwa ngile ka ole el malo mga mia ye li poki fal kwaka sa o le malo e kaunga ore dia kusil malo every quarter inga I maraman malo langa lai olai ye objective lai singi fa mo ngal malo po kai ausia a fengala le ole umal kausanga a sa li poki a ole bang ki al kausanga fa fela nga fa il malo ye li poki male progress la komegi fai ele fi kawi a mela alanga le fai langa e memo mua olai e ka fi ko banga ye li poki wala nga pure fai karia la le fi nga wengi ele me fai singa pure o mele mga ang mia e di poki mai e central bank le minska inga fai minska nga ave me kongor kapengek that's all ai lo mga minska pure o nga ko vanga le fai ka uala hana Yeah. Well, yeah, the governor, they make all the decisions, day-to-day operations, and the chairperson oversees, and they can, Leatawa said, they report, they check if they're doing the right things daily. To have those two roles under one person, it can be very bad for Samoa as a country and for the institution itself. They have more power. If government came with a budget or a financial plan, the power is on one person just to say no. And then no, it wouldn't happen. And the best way for it to happen is to split that power. So power is not all in one position to make the final call on things. So even for things to move faster, for projects to move faster, it could help benefit as well if that was split, those positions were split. Malo favitai tele lono winga a tu se situ. Usalai umang CEO ko chairman of the board. Yeah, it's like you made the homework and then you check your own homework and you go A+. Kusa ko kongia o ya o suenga. Kusa o ele ke sue ko kongia la pepa. Yeah. Pe aku se si fam talanga. Ele la se si fo ile le sa o si aki po e fa maungi o mi fa. And that drops the quality of oversight. So to increase the quality of oversight, you bring in another person. Lono winga fo ila atu fo si tu o kas ku per malore kongi. Kaka ko kas. Kusa ese nga ku ATM i loko kongi fa kavena. E ko ka miro ile si ATM e ko omi fo ngai loko kongi fa chairperson. Esa, ma si me ora kongo le board. Ai le ke fongo. Ja. I me fo le fa ngo ki. Yes. So lai kongo le board. Lai So they still get their Ai votes. Yeah. ai le vote. Just not the chairperson. Ese vai lai. Ai mor kai mirngai. Ola e ai ri kamakau ai langa vale. Kopi. Faku ri rongo kongi. Lai o so kur kamakau, ma wo rongo kongi fa rongo kongi fa ko vanga. Ia ko e fai ko kongi fa ola. Ia fai ko kongi ngai. Ola se ko nga ko kongi. So sira fiari ko kongi ngai me ko vanga fa kopi. Estimate Samoa. Se lau warsfolo. La kalua pe over malua se la wa. Definitely more than the ministers pay. Way He more. pays, yeah, way more. E moa for isi CEO. Yeah, I know New Zealand will be going to $500,000. Ia langa mangkua langa e ka kauranga o longa kiu ke fo iole fa kau kai ole kau kama le fa ku le meor kulanga ole ka mau ai ngir kupe ma le malo sir kupe ma kurang fa penga
E control kaka le marosi o kako kala ma me fapenga. Yeah. Ia faila o lea ia letsi ka ko faila rua se la ko se la wafe le ko kongi o ka o ko vanga. Yeah. Ko sa maresi ku pe fapenga report. I think o polenga maro le ko kikiro ki o le umia o marko vanga o ko finga ye lua. A le ka kikiro maro fo fo ngo me o ku pe fela wai. Money laundering. Yeah. Ku pe drugs. Loans. O investments a ku fafo. A le la umia o marko vanga. Wa kau spiriki le ngā luenga inga ia wangi poloka o markaka ko kasi ngā luenga malo le fa. Wa le me tonu ana le wa tupu te minei. Le ya tawa mahana. That's exactly the mela wa tupu. Wa toa uma wa le ingi wa kele le investors ma me uma wa fio atu ma alai wa makua ko alia uma ngi kanga kai ko kasi. Absolutely. And under the former administration, there was a lot of financial reliance on debt, on loans and aid. The FAST government are trying to find new opportunities in investment, foreign investments, that was also tabled in Parliament, and that requires a new level of thinking and processing within the central bank. That's what they're trying to change. This push for independence, this push for we need to be independent, my question is why? Where is the evidence that the FAST government has conducted themselves poorly or with misconduct to make the central bank assume that they will politically interfere in their decisions? At least give us evidence that has happened first before projecting your fear on what will happen onto the government. So there's a lot of questions that I have like that towards the central bank and their push for independence. Whaatai wa pasir vai tunga lona rua piti. Pasir vai tunga lona rua. Wa nei me tau te metulanga uma e maloa e whaiar whina ngalo le malo. Ma whaatau nu. A me pisiri na lelei e whaatau nu mo le lelei atili. Tai. Mole lelei atili. Mai la poskolo Paulo a o iai nisi mea mama longo leleia ma tau leleia. Mātou te sa ili ia mea uma. Vai. If there's anything of good, worth, praiseworthy, good reports, we will seek all things. Vai le mangai. It's in the Bible. It's in the FAST manifesto. So why are we? Yeah. Can I just share Minister of Finance's words in Parliament about this? Sure. She says, the independent chairperson cannot direct the governor's day-to-day work or make decisions alone. Board decisions must be made together with a majority of independent non-executive members. The bill also says the Minister of Finance, the ministry and its CEO cannot direct, approve, reject or delay central bank decisions unless the law specifically allows it. See, so they're trying to push that, the government's trying to interfere, but the finance minister has made it clear that they cannot direct or approve. There are those safeguards in place for the central bank as well. It also protects the governor from being removed simply because the government or board disagrees with decisions on monetary policy, exchange rates, banking supervision, or financial stability. The government says the bill strengthens oversight and independence rather than giving politicians more control over the central bank. HRPP remains opposed to the bill and voted against it. But I hope that clarifies the intention of our current government. E leo tua ia tama le whaato whala inga mai o lo whautua ina malo. Se koe foi mea lau tala o na tatou atu le me tau whai ono le tatou. O ina lango nai lo whaano noa i le whautuanga le na ave e le whaipule o samatau mwhala lantai. Lea na wha leo ngolua i tutonu o tatou o le palemene. Lea ngai kasi lea kangaka i lo utatonunga na matua ave i hai whaapene i le wha malo si au. Na ave i fa per fa malo si au ale faipule lea. Ole kovanga le ole bank. Na ave i la na fa kuso o kasi ka punga le pie fa so awangi ko fefe ka kala me mongi ma awa kusa akusi ku ke e me e fa ya ko vanga ya. Awangi ko kusa pe costa ko ngaruenga. Io makwa ko ku ma ke
wa e pa wa yo me sau e sau fonga fai pure le asa maka umfa la tai tasi le fa ngar ka fa le ngam fa olo atawa tau tasi le tangata na fa olo atawa ma ko I well develop ku le e pa si ko inga sia so anyways ko foi mela tala le atawa o kua kongua yo to inga manatu le ngai ma fau kuanga ngai ai si fa kwa la ukala le atawa mo si la fia mai o to tulowa ngai ya wo fa pero CEO vai o to peko ke le fia lo fa ku so o ringo ku mangu vao e vile o ke mai ar CEO ngai e fai ma fa kai kainga e o foi la CEO o le tourism ska mo ni mata o CEO ngai e mai se fa ia tu man vao e vile sanga luel administration na kula epa nga ave fo ia nga pest o a mangi mea nga ka nga pisaida ku ngu o nga because he knows how to serve the government of the day o ma fo ila io tu ila epa sau ia fast la to ia I tu langa o le taimi o olo ne fo io mai o kama olo skama tu lo ai sea leanga o le CEO e mala malama I longa vala a winga e mala malama I kanga ke li poki I ai e ke le faali so fia poko pe ke fa be fo onga ua e mau fa ilonga yo fa ilonga ua e aka mai aka wana ngor menga de ko puisi CEO wa ka ngofi fo kia le mingiska vai mau la lo mingiska ai mana tua mai e le fionga ya tu manu va fa fo nu e vile he's the only Samoan pharmacist pharmaceutical ke le lopo wa isi sir ke minga pa he's a qualified man mixing o vaila au me ka ke misi mo fala au me tulong pena le foi la wa headinga sa headinga foi le security ale malai valele le la wa la ku foi ku kongur fa nga malo yes or fast la va yele fa au ai la lo administration jala au der maleto ko va yo ko ye nga or kai me switch ele ngi lo pulo switch you don't care wera pe langu mumu mea maka moanga. O you need to care. Po ave lau se lau pasenge, I lau lira. I lau kai kai. Ia langa ele tau se lua tu langa o tama fo e malosi le lokuma malosi onga kofinga. Ei tate le tau se. E mala malama le line of authority ma le submit o I lau lira. Ai laka ko iei. Le ke le paua le o CEO le fuka ko vai fa nga so longa o anga poro ke ki fa vai mamau le vai mamau le nga ile ku mau I pe e vile ku no ia tu mo ele ku mau I pe ku mau va I se CEO le who knows le lo por causa nga fo fa ma vai esa u ngi usila po Australia pe ave le roku America por me fa ala e la ku le si wo fa ka o ko le ala fu le foi la wo mai le mala va le marka ko le la fa ya sau le ya doa le fa ko kupu I ya sa nga va I kolonge ma sa nga a kofi lau o le mele le upo le mo sa va mai le vai mama o le to te silfia o to Samoa ma me se le ato mahana ia o hana o le vai sala vai fia king town for ar vai sala sa va I male No, I'm not a king. Mari sa ka wo ai nei nana fa tu la tala o sa singa o le fangai ai nana fa tu la tala pingi ar ka malo o fa o fo e ko mo va e vile le mala va le ma poro ke kia la fa ia sa par ka malo ko yo so ko fiaru sa ka wa ma vai ai ele fa pe o se tala a meto na ilo tama fau wo fa ko nga I fa nga malo se me manga ya mo nga yo mako ngu se fori ya ko fo ile le longo wingo le o langa ya nga ole o ya pia ka usu ngi mangu ya pia are wo pa si o le e ala ila na fau tuanga ila na mingiska are what proof le la fa Asau International Airport a fai la la kukusa fale olo ma sau ale atawa ele ko o mai ni mako vai nga vai fale olo mai sa vai lu se le so milion ale la mako yo ya sau mai mo lo asau o kirangi ro ka ngofi lu se le so milion ka ngofi ale tu fai tu
O le ale winga o la te tala. Le anga o le kau ke kala ngoa I CEOs. Le anga ia I CEO ia. Makua I nga o kuila e pa o kou mafufau. Yes. O le si mea le anga le atou. Lai ele fa pe te fa tu fo fa pe o se. Ele na o tou ni fau tua le malo. Ele nga o kou e fau kua mingi ska. E hangoa I fo isi kanga ka mamai la fo e whengarenga lea I ma mingi ska. E fau kua fo I mingi ska. Yes. So o walangi se e kia whapea leanga nga o mako ki yes or ko primary calling le nga. But you're not the only advisor or advisory to the ministers. Mai lo lea miska lo le fa maongi mo lo vai maulalo yanga ia pa e fa ise messe. Ja, koi fo ia kure. I think we got time for one more article today. Yes. I'll end it in something fun. Wales has passed a new law that could make it a criminal offence for political candidates to knowingly make false or misleading statements of fact during election campaigns. Imagine that, a world where politicians don't lie. The law requires the Welsh government to create an offence targeting lies that are made to help get a candidate elected, but it will not come into force until 2030. The bill creates a recall process for members of the Welsh Parliament who seriously break behaviour rules. This would give voters in their area the chance to decide whether that politician should remain in office before the next election. If they are removed, they would be replaced by someone from the same political party. The law also gives the Standards Commissioner strong powers to begin investigations without waiting for someone to make a complaint. It allows independent members from outside Parliament to sit on its Standards Committee as well. Supporters say the changes will make politicians more accountable and help rebuild public trust, but critics say the law still needs clear definitions of what counts as false or misleading statement, so it doesn't limit free speech or stop fair political debate. Mai lo se me kau fai o me lo fai. Le wa mai o se me. E ro hana mare atawa. A pasi se ka ko kula fo fa pengi. E kau ke pa election na every month. Ala mai coffee mai ko ngol pak. Ia langa run out. I don't think many people will want to run. La orang kang ngi kang kale ko kongo le a e fili mai o ka ko e run out ter kausa mo. A pasi se pili fa pege e makua a vese pege wa le vagare seri mo ka ko ia singa ko vai light va ya fo ile a o ingi si kongo ka ko par mengi wo le vagare ko sa fa ipe ko ko le fonga le chapipi mo kingoa Kero er ka ke ronga vai kero er ka ke ronga a uma enga e fo ngale e power ka ke va kunga ko ko e mai ko ko ina icha pipi oi asko ingo o papu ai le o ki foi mo ele ai mo se se le cha pipi e sa o kula fongo le a kusar mele yai o le mingo ia kule fast fa ka ura ko forfolanga which is manga ia ko minga hanna ole manifesto leanga polo misi kusa o ile kaula umai le mo I male fa vai o forfolanga nga fai el parmia la ule mali to malanga manga fa fai ali atua o suinga nei o le mela le ko pure HRPP e mafuanga ko finga umai e fa ali me ko manga ko inga ya wanga isui onga ole ko ki fa ka fai le siparoka onga ko o mai lo le o ole le ko hu ko fa pea ele I fire mele ele I fire mele ele I fire mele vai ka ko mo le por kiki ele ai a pasira ko inga kula fongo ya o le vanga le ko yesi o kula fongo pe la fa ko il fai pule o pepelo mo kingo yes pepelo mo kingo pepelo mo kingo mo le vanga yesi waranga fai ngofia nga I lo le se senga ole o ka fa se o ka fa ke wo se skala e lo ngofia le ka foi le o lai
O lai kau whaaleang. Ia male, ma foi kau wha... E rika kai sao me ni tapipi nang lea lo mafau. Ia si whaiming. O lima. Oki foi. Kia lima. E oki. Oki foi karuai ngi. Le ai, ki ranga se ki rau ka ala oki foi lima. Oki. Le nga finga waku le, o ka ua ngor ko banga, le ka ngomen ko banga. O ia? O ile ai la oki renga. Lo au, lo au. Ai oki. E mo oki renga. Ia la oki ni rau kamari o renga fa mai le pare mia koia o ero fa ko koinga. Ai fa fer kala ku ya renga fai. O Pepe umai ngama or pinko ang. Ana, yeah, anything else prepared for? But thanks for clarifying on that. I do have one more story. Yes. Let me bring this one up. It was a 22-year-old who was arrested, sentenced to 10 years in prison. So a 22-year-old man has been sentenced after kidnapping a 17-year-old girl in 2024. The Supreme Court heard that the victim was walking home when the offender stopped to ask for directions. She refused to help, and he forced her into his vehicle and covered her mouth when she tried to scream. He took her to isolated locations and an abandoned house where she was held for about 24 hours and assaulted. The man denied the allegations and claimed that the victim was his girlfriend. The article says this claim contributed to online abuse being directed at the victim. However, a panel of assessors found him guilty of rape, kidnapping, unlawful sexual connections, and indecent assault. They described the offending as predatory and placed it within Rape Ban 3, which applies to serious offending with significant aggravating features. The offender reportedly swore loudly after the sentence was delivered. He swore at the judge after. Surely. Yeah. Makau kia ri whainga la kam ale rua kau sangari. Parau wale whamsing. Oi whamsing. Who was the presiding judge from? Justice Lea Tawa Lesa Daryl Clark. Oh, talo whai. Lea kaua. Daryl. But yeah, I think all the come on court case lea tau. Ia wa rua kau sangari. Yeah. Pes kami kima I ana. I think if I like lusu kau sangari ri. O inga whaila lusu. Kenge 17 then or 15? Because o le lua kau sangari. Yeah. O le marosinga o le tulanga foile o le koe e la wai Samoa. O le koe popole ngisi kulou upu ka lafo. Ame se vai umai lau mele sentence ai palau vale ile. Ya. Tatou tua lau whaile unga le whamsinonga me tūlanga whapena. Se i au lia tai au. Ona a whiala ia e whisiria lena ilo mawhawhau alanga e tūlau wele I lawas taimi na tau so tai e tuai Samoa. Ai o le ase i au lia tai au. Se isa iri po le a le tūlanga o ta oto mai aile. Le li le sa molia I le tau fia I lana folfolanga tau whamata. Il pan mia. Pe mara sa mua se tema e. Nela wele, tūlanga. Ia, taurunga poklame nevanga na fiafi. Ioi, taurunga tatou whila ila sa tau, whaftaitele hana mo tapina ino tatou Media Watch. Remember, it's Monday and Fridays. Ia kasi la lesi vaenga le ngā fia inga ma walevang ka penga hana ia ngā Media Watch le Friday. Ai ora uri ka polo ai leo me fil la. Ai manga ia le wo. Ana. Ai manga ia le wo. Ia ai whaftaitele lava. Ia tau Samoa me se fo tatou womba anga. Share tatou proklame. Subscribe pilunga le tatou YouTube channel. O levanga mako kaukuaku e ngaro aka e leisa contributions I lunga le tatou proklame. So subscribe. Me se fo tatou YouTube channel. Ma le tatou proklame le tau te ia. Ya, te aturo tu sui fua I le lofo le tore so tau. Ma tu fatu le ataua hana. Tatu fai so tau. So to fai sui fua. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With
With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te whoswani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se whoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Fatu sau pese ni pese gamalie fia gana ese le mata gofie agi mai fizaga tata mario ata le bua Samoa. Darling, If not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple. And quite popular with the accountant.